ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. барномаи тилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. имрӯз миёни асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров дар робита ба 20-солагӣ ба имзо расидани аҳднома миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон мубодилаи барқияҳои табрикӣ ба амал омад. Дар барқияи табрикӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба унвони президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров омадааст. муҳтарам Садир Нургожоевич, дар робита ба 20-солагӣ ба имзо расидани аҳднома миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон дар бораи муносибатҳои ҳусни ҳамҷаворӣ ва шарикӣ ба шумо табрикоти самимии инҷонибро арз менамоям. ин санади бунёдӣ асосҳои ҳуқуқии муносибатҳои кишварҳои моро дар шароити нави давлатдорӣ таҳким бахшида заминаи мусоиди рушди ҳамкориро дар ҳама соҳаҳои мавриди таваҷҷуҳи тарафайн фароҳам овард. бовар дорам ки татбиқи амалии муқаррароти аҳднома дар оянда низ барои пешбурди босамари ин раванд дар асоси усулҳои созандагӣ, равобити дӯстона, ҳамсоягии нек, эҳтиром ва эътимоди байни ҳамдигарӣ хизмат хоҳад кард. дар ин зимн алоқамандии ҷониби Тоҷикистонро ба идомаи мукалламаи байнидавлатии ду кишвар ва талошҳои муштараки минбаъда ҷиҳати густариши бомароми робитаҳои гуногунҷанбаи ҷонибҳо таъкид менамоям. бо истифода аз фурсати муносиб ба шумо муҳтарам Садир Нургожоевич сиҳатмандии бардавом ва дар фаъолияти давлатиятон комёбиҳо ба мардуми Қирғизистон сулҳу суботи пойдор ва пешрафту шукуфоӣ орзу менамоям. дар барқияи табрикӣ президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров ба унвони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин гуфта шудааст: муҳтарам Эмомалӣ Шарифович, табрикоти маро ба муносибати санаи ҷашни 20-солагии ба имзо расидани аҳднома оид ба муносибатҳои ҳусни ҳамҷаворӣ ва шарикӣ байни ҷумҳурии Қирғизистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон қабул фармоед. اطمینانی کامل دارم که تحکیم مناسبت‌های نیک همسایگی در زمینه احترام همدیگر، اعتماد، رضایت و برابر حقوقی زمینه ضروری برای رشد منبعده همکاری بسیار جانبه دو جانبه تشکیل داده جوابگوی منفعت‌های عمومی مردمان ما میباشد. باور دارم که ما در تکیه به نتیجه‌های موجوده و با تلاش‌های مشترک می‌توانیم تحکیم منبعده مناسبت‌های نیک همسایگی و شریکی مردمان قرقیزستان و تاجیکستان را تأمین نماییم. با شما محترم امامعلی شریفویچ سلامتی بردوام، نیکو احوالی و در فعالیت دولتیتان موفقیت. اینچنین به مردم تاجیکستان صلح و شکوفایی خواهانم. 27 مای در قصر ملت اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مناسبت 30 سالگی تأسیسیابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با یک گروه خدمتچیان حربی مکافات‌های دولتی و رتبه‌های نوبتی حربی تقدیم نمودند. گزارش در این خصوص. 27 مای در قصر ملت اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مناسبت 30 سالگی تأسیسیابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با یک گروه خدمتچیان حربی مکافات‌های دولتی و رتبه‌های نوبتی حربی تقدیم نمودند. نخست سرور دولت محترم امامعلی رحمان خدمتچیان حربی را با افتخار 30 سالگی تأسیسیابی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و سرفراز گردیدنشان با مکافات‌های دولتی و رتبه‌های عالی حربی تبریک و تهنیت گفتند. پرزیدنت کشور با قناعتمندی ابراز داشتند که خدمتچیان حربی قشون‌های سرحدی سپر با اعتماد و حامیان مرز و بوم سرزمین اجدادیمان، یعنی کفالت استقلال و آزادی دولت و ملت، فضای آرام و آسوده کشور و وحدت و سرجمعی مردم شریف تاجیکستان را سربلندانه و جوانمردانه تأمین کرده ایستادند. تاجیکستان بیش از 13 ساله در صف پیش مبارزه با خطرهای معاصر از جمله تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق سلاح و مواد مخدر و دیگر جنایت‌های متشکل فراملی قرار دارد و در پیشگیری کردن پهن‌شوی این خطر و تهدیدها به منطقه و جهان نقش کلیدی می‌بازد. تأکید داشتند
пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон. президенти мамлакат иброз доштанд ки сарҳадбонони кишвар дар давраҳои бисёр ҳассоси таърихи давлат ва халқи тоҷик рисолати худро содиқона иҷро намуданд ва ба эътимоду эҳтироми мардуми Тоҷикистон сазовор гардиданд. вобаста ба вазъи мураккаби минтақа ва ҷаҳон сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд ки ин ҳолат тақозо менамояд ки ҳар як сарбозу афсари қушунҳои сарҳадӣ барои ҳимояи хоки муқаддаси ватани азизамон беш аз ҳар вақти дигар ҳушёру зирак ва омода бошад. зимни суханронӣ президенти кишвар бо итминон изҳор доштанд ки ҳайати шахсии қушунҳои сарҳадӣ ҳимояи марзҳои муқаддаси ватани азизамонро минбаъд низ бо эҳсоси гарми ватандӯстӣ, интизоми намунавӣ, садоқат ба савганди ҳарбӣ ва масъулият дар назди давлат, сарзамин ва ҷомеаи кишвар таъмин хоҳанд кард. бояд гуфт ки ҳамасолат дар арафаи иду ҷашнҳои миллию давлатӣ хизматчиёни ҳарбии мамлакат аз ҷониби сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар бо мукофотҳои давлатӣ ва рутбаҳои ҳарбӣ сарфароз гардонда мешаванд. ҳамин тавр ин навбат мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сарфарозгардонии хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои хизмати намунавӣ ва саҳми арзанда дар ҳифзи сарҳади давлатӣ ва ҷасорату фидокорӣ бахшида ба 30-солагии таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон як гурӯҳ хизматчиёни ҳарбӣ бо мукофотҳои давлатӣ аз ҷумла ордени шараф дараҷаи 2, медали ҷасорат, медали хизмати шоиста, медали шафқат, медали марзбони шуҷои Тоҷикистон ва ифтихорномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонда шуданд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон афсарону сарбозон ва дигар хизматчиёни ҳарбиро ҳамеша барои хизмати намунавӣ ва саҳми арзанда дар ҳифзи сарҳади давлатӣ ва ҷасорату фидокорӣ таъмини амнияти давлату миллат бо мукофотҳои давлатӣ қадр мекунанд. бо фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи додани рутбаҳои олии ҳарбӣ ба хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба як гурӯҳ хизматчиёни ҳарбии ин ниҳод рутбаҳои олии ҳарбии генерал-майор супурда шуд. бо дар назардошти нақши муҳими қушунҳои сарҳадии давлат ва ҳукумати мамлакат аз нахустин рӯзҳои таъсисёбии ин ниҳод то имрӯз бо истифода аз шароиту имкониятҳои мавҷуда барои ташкили асосҳои зарурии моддиву техникӣ, ташаккули сохтори идоракунии ҷузъу томҳои сарҳадбонӣ, бунёду азнавсозӣ ва муҷаҳҳазгардонии иншооти сарҳадӣ ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ намуда истодааст. инчунин масъалаи таълиму тарбияи кадрҳои баландихтисоси марзбонӣ ҳамеша дар маркази диққати ҳукумати кишвар қарор дорад. айни ҳол иқтидори ҷузъу томҳои қушунҳои сарҳадӣ аз лиҳози таъминот бо кадрҳои соҳибтахассуси низомӣ ва техникаву таҷҳизоти ҳарбӣ хеле мустаҳкам гардидааст. дар маросими супоридани мукофотҳои давлатӣ президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ҳамаи хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллиро барои сазовор шудан бо мукофотҳои давлатӣ ва рутбаҳои навбатии ҳарбӣ шодбош гуфта онҳоро ба хизмати содиқона бар нафъи давлату миллат ва таъмини амнияту суботи сарзамин ва ҳифзи марзи давлатӣ ҳидоят намуданд. дар охир пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори итминон карданд ки ҳамаи хизматчиёни ҳарбӣ вазифаи бошарафу муқаддаси худро бо садоқат ба ватан, давлат, миллат ва савганди ҳарбии худ бо интизоми қавӣ, донишу малакаи муосир ва муҳимтар аз ҳама бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ иҷро менамоянд.
امروز در قصر ملت اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمون وزیر کارهای داخلی فدراسیای روسیه ولادیمیر کالاکولسیف را که با سفر کاری به تاجیکستان تشریف آورده است به حضور پذیرفتند. ضمن صحبت وضع و دورنمای همکاری مقامات حفظ حقوق تاجیکستان و روسیه و دیگر موضوعهای مهم دو جانبه بررسی شدند. به همکاری دو کشور در بخش‌های مهاجرت کاری و امنیت توجه خاص ظاهر کرده شد. سرور دولت محترم امومالی رحمون اهمیت تحکیم من بعده رابطه‌های وزارت‌های کارهای داخلی اینچنین نتیجه‌های پرثمر کاری مشترک ساختارهای دخلدار هر دو دولت را در سمت پیشگیری و آشکار نمودن جنایت‌ها، مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم، قاچاق مواد مخدر و دیگر شکل‌های جنایت‌های متشکل فراملی تاکید نمودند. با قناعتمندی به کوشش جانب‌ها جهت تطبیق عملی توافقاتی که چند قبل در سطح عالی اید به حل مشکلات ساحه مهاجرت حاصل شده بودند اشاره گردید. پیشوای ملت محترم امومالی رحمون به خصوص اهمیت قبول تمام چاره‌های ضروری را بهر تحکیم حفظ حقوقی و اجتماعی مهاجران کاری تاجیک که در قلمرو روسیه قرار دارند تاکید نمودند. قابل ذکر است که وزیر کارهای داخلی فدراسیای روسیه همراه با هیئت کلان حکومتی برای برگزاری دور نوبتی مذاکرات اید به مجموعه مسائل همکاری جانب‌ها در ساحه مهاجرت و دوشنبه تشریف آورده است. امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی با رئیس حکومت مردمی شهر چندوی جمهوری مردمی چین وان فنچاو ملاقات نمودند. تاکید گردید که مکالمه دائمی دوستانه و با اعتماد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمون با رئیس جمهوری مردمی چین محترم سی جین پین عامل مهم مناسبت شریکی استراتژی دو کشور محسوب می‌یابد. جانبه‌ها گسترش همکاری‌ها را در سطح شهرهای دوشنبه و چندو از روی سمت‌های مورد توجه طرفین خوب ارزیابی نموده اید به توسعه همکاری‌های تجارتی و اقتصادی، فرهنگ و معارف، تندرستی و ورزش و دیگر سمت‌های برای هر دو جانب منفعت بخش تبادل نظر کردند. برنامه اخبار را ادامه می‌دهیم. سرحد در قطار ملت، زبان و ارزش‌های ملی نشانه مهم و مقدس صاحب استقلالی مملکت میباشد. امنیت هر دولت همان وقت حمایه و تامین می‌گردد که سرحد قوی و سرحدبانان با اعتماد داشته باشد. در پیروی به تشبث و اقدام‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمون بخشیده به 30مین سالگرد تأسیس قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان از جانب رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی به دیدبانگاه سرحدی سلام علیک و باغ شمس‌الدین شاهین دو نقلیات و مواد خوراکه کمک کرده شد. گزارش شهزاد ایتیبک. سرحد در قطار ملت، زبان و ارزش‌های ملی نشانه مهم و مقدس صاحب استقلالی کشور میباشد. امنیت هر دولت همان وقت حمایه و تامین می‌گردد که سرحد قوی و سرحدبانی با اعتماد داشته باشد. دوام سالهای صاحب استقلالی با دستگیری و توجه خاص اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمون جهت تامین امنیت سرحدی اینفراستراکتور مکمل در قسم‌های نظامی قشون‌های سرحدی بنیاد و نوسازی کرده شدند. در عین زمان سربازان و افسران قشون‌های سرحدی در منطقه‌های سرحدی جمهوری فعالیت نموده هیئت شخصی آن برای اجرای وظیفه‌های به ذمه داشته‌شان صادقانه خدمت می‌کنند. بخشیده به 30مین سالگرد تأسیس یابی قشون‌های سرحدی در دایره هدایت‌های انسان دوستانه پیشوای ملت محترم امومالی رحمون با اقدام و تشبث‌های خیرخواهانه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امومالی به دیدبانگاه حربی سلام علیک و باغ قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شمس‌الدین شاهینی ولایت ختلان کمک دسترس کرده شد. کمک‌ها را که عبارت هستند از 2 автомاشین و 13 تن مواد عضوقواری، نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و مسئولین قشون‌های سرحدی دسترس نمودند. مواد عضوقواری که به سرحدبانان تقدیم شده از
аз орд, шакар, равған, биринҷ ва дигар маводи хӯрокворӣ иборат буд. Дар ин рӯз ҳамчунин барои сарбозони ватан дастархони идона ороста шуд. Дидбонгоҳи ҳарбии Салом алек ва боғи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин дорои имкониятҳои муосир барои хизматчони ҳарбӣ буда, сарбозону афсарони ин қисми низомӣ бо шукргузорӣ аз дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти олии давлату ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз уҳдаи иҷрои ин рисолати басо пурмасъулият, яъне ҳифзи сарҳади давлатӣ бо сарбаландӣ баромада, бо иродаи қавӣ ва дуои неки падару модарон дар ҳифзи сарзамин содиқона камари ҳиммат бастанд. хобгоҳи сарбозон бо кат ва ҷиҳозҳои лозима муҷаҳҳаз буда, ҳамчунин синфхонаҳои таълимии дорои таҷҳизоти аёнии таълимӣ таъминанд ва сарбозон нозукиҳои ҳифзи сарҳадро аз худ менамоянд. сараввал миннатдории худро ба сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, генерали артиш, асосгори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ва миннатдории худро инчунин ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ мерасонам, ки ба сарҳадбонони кишвар чунин ғамхориҳои беандоза нозир мекунанд ва имрӯз боиси хушнудӣ ва сарфарозист, ки бахшида ба ҷашни 30-солагии таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Ҷумҳурии Тоҷикистон техникаҳои замонавӣ ба сарҳадбонони марду буми кишвар эҳдо намуданд. мо сарбозон ваъда медиҳем, ки хати сарҳадии давлатии худро ҳамеша пойдор ва устувор нигоҳ дорем ва парчамбардори кишвари азизамон дар арсаи байналмилалӣ бошем. ҳамом, нуқтаи шустушӯй, ҳуҷраҳои ёрирасон, амбор барои нигоҳдошти техникаҳои ҳарбӣ ва хонаи нигоҳдории силоҳ аз ҷумлаи дигар инфраструктуре мебошад, ки дар ин қисми низомӣ фароҳам оварда шуданд. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади дар сатҳи баланд нигоҳ доштани омодабошии ҷангӣ, беҳтар намудани шароити моддӣ, техникӣ ва боз ҳам беҳтар намудани вазъи иҷтимоии афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадӣ пайваста ғамхорӣ зоҳир намуда тадбирҳои зарурӣ меандешанд. имрӯз низ хизматчони ҳарбии қисмҳои низомӣ дар шароити хуб хизмати ватанмодаро бо сари баланд анҷом дода истодаанд. ба боварии комил метавон гуфт, ки марзбонони шуҷои тоҷик дар партави таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз уҳдаи ҳимояи мустақилонаи сарҳади давлатӣ баромада, дар ҳифзи дастоварду музаффариятҳои Тоҷикистони озоду соҳибистиқлол садоқати мардонагӣ нишон медиҳанд. Шаҳзоди Дибек, Хол Муҳаммад Давлат, барои ахбор. мавзӯи дигар, маҷаллаи машҳури Покистон бо номи The World Ambassador таҷлили рӯзи ҷаҳонии футболро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос намуд. маводи иттилоотӣ бо забонҳои урду ва англисӣ нашр гардид, ки дар он оид ба иштироки раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар чаҳорчӯби таҷлили рӯзи ҷаҳонии футбол дар фестивали футбол дар шаҳри Душанбе маълумот дода шудааст. дар маводи нашр шуда гуфта шудааст, ки дар нахустин фестивали футбол дар шаҳри Душанбе собиқ нимҳимоягари дастаи Челси Лондон ва тими миллии Нигерия Ҷон Оби Микел ҳамчун меҳмони фахрӣ иштирок намуд. идомаи барномаи ахбор. ташвиши коршиносони созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ва олимону таҳлилгарони муҳимтарин масоили дунявӣ шуруъ аз соли 2000 инҷониб дар робита ба афзоиши хатарҳои минтақавӣ, хоса ифротгароӣ ва амалҳои экстремистиву террористӣ бештар гардид. дар марҳилаи муосири рушд Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дар назардошти осоиши мардуми сайёра ва пойдории сулҳу субот дар муқобили терроризму экстремизм қарор дошта, дар ин самт тадбирҳои муассир меандешад. дар шароити торраф шиддат гирифтани равандҳои ҷаҳонишавӣ, ки бо хатарҳои беруна ҷараён дорад, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сафи пеши мубориза бо терроризму экстремизм ва гардиши ғайриқонунии маводи нашавовар қарор дошта, пешниҳод ва принсипҳои милливу башардӯстонаи роҳбари дурандеши тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ мегардад. ифротгароӣ ва бегонапарастӣ, хосияти сарди ин падида аллакай аён аст. мутаассифона сарфи назар аз талош ва муборизаи якдилонаи ҷомеаи башар, чунин зуҳуроти бад аз худ дарак дода, паёмадҳои он сокинони кишварҳои бадом афтодаро ро ба мушкилии ҷиддӣ намудааст. мавзӯи терроризм ва экстремизм яке аз масъалаҳои мубрам дар сиёсати хориҷии тамоми кишварҳо ба ҳисоб меравад. ҳар як кишвар дар ҳамбастагӣ
کوشش به خرج داده ایستادند که آن مشکلاتی که در وابستگی با تروریسم است در جایگاه آن را مورد تحلیل و بررسی‌ها و راه‌های حل آن را پیدا نموده باشند. جمهوری تاجیکستان در برابر کسب کردن استقلالیت در مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم کوشش‌های خود را به خرج داده ایستاده است. در همکاری جمهوری تاجیکستان با کشورهای منطقه، سازمان‌های بین‌الخلقی و برخی از کشورهای دور و نزدیک تاجیکستان کوشش کرده ایستاده است که یکی از سمت‌های همکاری را در پیشگیری با تروریسم اکستریمیسم روانه سازد. ҳамоишҳои коршиносон ва мутахассисон дар робита ба баррасии масоили сиёсии минтақа ва ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ аз ҷумла мубориза алайҳи хатарҳои ҷаҳони муосир пайваста идома доранд. мутаассифона раванди ифротгароӣ низ радикализм, ифротгароӣ ва терроризм идомаи мантиқии ҳамдигар буда ҳалқаҳои пайвастаи як занҷира маҳсуб меёбанд ва дар ҷаҳони муосир ба як хатари бузурги минтақавию байналмилалӣ табдил ёфтаанд. воқеан қабл аз муайян намудани иқтидори таҳдиду хатарҳое ки аз падидаҳои мазкур бармеоянд бояд табиату моҳияти падидаҳои мазкур дар алоҳидагӣ мавриди баррасӣ қарор гирад. аслан радикализм яъне ки тундгароӣ як навъи мафкура, як тарзи фикроние мебошад ки бар асоси идеяҳои радикалӣ яъне ки андешаҳои радикалӣ бунёд ёфтааст ва экстремизм бошад ва ифротгароӣ бошад ҷанбаҳои қавии идеологӣ дорад ва дар асоси андешаҳои радикалӣ рушд менамояд. ташаккули механизмҳои таъсирбахш ҷиҳати таъмини амният дар минтақа ва тақвияти он дар шароити таҳдидҳои муосир ҳадафест ки коршиносону сиёсатмадорон пайваста сухан мегӯянд. муқовимат ба таҳдидҳо ва хатарҳои замони муосир дар ҳамбастагӣ бо ҷомеа ва ҳисси баланди худшиносию зиракии сиёсӣ самара медиҳад. дар заминаи мутобиқ гардонидани фаъолият ба меъёрҳои муосир ва ҳамқадами замон пеш бурдани принсипҳои миллӣ яке аз рукунҳои муҳими сиёсати дарҳои кушодаи тоҷикистон дониста мешавад. дар ин раванд такияи асосии давлат ҳамзамон бо татбиқи дигар нақшаҳои самаранок ба баландбардоштани маърифати сиёсиву фарҳангии ҷавонон ва истифодаи мақсадноки нерӯи зеҳнии онҳо равона шудааст ки дар пешбурди бахшҳои гуногун нақши босазое хоҳад дошт. барои ба даст овардани натиҷаҳои мусбат дар ин самт қабл аз ҳама ба доираи ин насли ояндасоз аз ҷониби волидайн, устодон ва ҷомеа низ бояд таваҷҷӯҳи хос зоҳир гардад. 28 май аз рӯзи таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон 30 сол сипарӣ мешавад. ба ин муносибат дар Кохи фарҳанге ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакии шаҳри Хуҷанд бо иштироки ҳайати роҳбарикунанда ва афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадӣ чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. ба муносибати 30-мин солгарди рӯзи таъсисёбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳоло ба як сохтори муҷаҳҳазу муосир ва нерӯи боэътимоди ҳифзи марзу бӯми мамлакат табдил ёфтааст, дар маркази вилояти Сохт шаҳри Хуҷанд чорабинии тантанавӣ баргузор гардид. дар чорабинӣ роҳбарияти вилояти Сохт таъкид намуд ки бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ раҳмон заминаи моддиву техникии қушунҳои сарҳадӣ мукаммал шуда рӯзторӯз фаъолияти хизматӣ ва шароити маишии афсарону прапорщикҳо ва сарбозон ки шабонарӯзӣ хати марзи давлатиро ҳимоя менамоянд хубтару беҳтар мегардад. ин аст ки имрӯз қушунҳои сарҳадӣ ҳамчун такягоҳи боэътимоди давлат ташаккул ёфта нерӯҳои марзбонӣ дар сафи пеши ҳифзи сулҳу суботи сартосарӣ, мубориза бар зидди қочоқбарон, пешгирии убури ғайриқонунии хати сарҳади давлатӣ ва дигар омилҳои халалдоркунандаи оромии мамлакат қарор доранд. ҷавононе ки дар сафи қушунҳои сарҳадӣ Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат мекунанд, аз уҳдаи вазифаҳое ки дар наздашон гузоштаанд баромада метавонанд. бо дастгириҳои пешвои муаззами миллат ва ҳукумати мамлакат дар вилояти Сухт зиёда аз 15 дидбонгоҳи нави замонавӣ дар соли 2022-23 сохта ба истифода доданд ки барои беҳтар гардондани шароити хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадӣ хизмат карда истоданд. давлат ва ҳукумати Тоҷикистон аз рӯзҳои нахустини таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ дар самти фароҳам овардани заминаҳои зарурии моддиву техникӣ, ташаккул ва такомул додани сохтори идоракунии ҷузъу томҳои сарҳадбонӣ, бунёду нафсозӣ ва муҷаҳҳазгардонии инфрасохтори сарҳадӣ, инчунин тарбияи мутахассисон ва кадрҳои баландихтисос тадбирҳои зиёдеро амалӣ намуд. таъкид гардид ки дар натиҷаи тадбирҳои андешидаи ҳукумати мамлакат ҷузъу томҳои қушунҳои сарҳадӣ аз ҳар ҷиҳат
табиат ва пеш аз ҳама аз лиҳози таъминот бо кадрҳои соҳиби ихтисос ва техникаву таҷҳизоти ҳарбӣ ба талаботи замона мутобиқ гардонида шудаанд ва ин раванд имрӯз бо истифода аз тамоми имкониятҳо идома дорад. имрӯз дар қисми ҳарбии мо ҳама шароитҳо мавҷуданд. хурсанд ҳастем ки ҳамчун як сарбоз дар ҷумҳурии Тоҷикистон адои хизмат намуда истодаем. ба ҷавонони имрӯза таъкид кардани ҳастам ки биёянд дар сафи қувваҳои мусаллаҳ хизмати ватани модарро ба анҷом расонанд, чунки имрӯз дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисму ҷузъҳо ҳама шароитҳои хизмат мавҷуд ҳастанд. дар идомаи чорабинӣ ба як қатор афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар таъмини амнияту осоиштагии ҷомеа дар хати марзи давлатӣ бо ҳушёриву зиракӣ адои хизмат менамоянд, сипоснома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд супорида шуд. бо таваҷҷӯҳ ба дастгирию қадрдониҳои ҳамешагии ҳукумати мамлакат, афсарону сарбозони нерӯҳои марзбонӣ иброз доштанд ки дар ҳимояи сарҳади давлатӣ дастоварду манфиатҳои давлати соҳибистиқлол ва таъмини ҳаёти осоиштаи мардум ҳамеша вазифаҳои пуршарафи худро содиқона ва сарбаландона иҷро менамоянд. чорабинии тантанавӣ ба ифтихори рӯзи таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ бо баргузории барномаи рангину пурмуҳтавои консертии аҳли ҳунару санъати вилояти Суғд ки таҷассумгари дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии мамлакат буд, хушу хотирмон идома ёфт. Абдуваҳоби Абдусаттор, Дилшод Юсуфӣ, шаҳри Хуҷанд, Ахбор. кӯли Сарез яке аз калонтарин манбаи оби ошомиданӣ дар мамлакат ба ҳисоб рафта аз мӯъҷизаҳои табиат ва дурдонаҳои сайёҳии Тоҷикистон мебошад ки бо андоза ва зебоии нотакрори худ диққати ҷаҳонгардонро ҷалб намудааст. он дар ҳудуди ноҳияҳои Рӯшон ва Мурғоб дар баландии зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр қарор дорад. Нуралӣ Сафомиддин ва Меҳрӯзи Ҷумъа гузориш медиҳанд дар ин хусус. кӯли Сарез сеюмин кӯли калонтарини Тоҷикистон аз ҷиҳати масоҳат буда дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ҳудуди парки миллии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷойгир мебошад. кӯл дар баландии 3300 метр аз сатҳи баҳр қарор дошта, дарозиаш 62 километр, паҳноияш 3 километр ва чуқурияш то 500 метр мебошад. кӯли Сарез калонтарин манбаи оби ошомиданӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон буда ниҳоят тоза аст ва тақрибан то 50 метр чуқурии обаш бениҳоят мусаффо мебошад. ҳаҷми оби кӯли Сарез 17 миллиард метри мукааб буда, вазнаш ба ҳисоби миёна ба 19 миллион тонна баробар аст. ҷумҳурии Тоҷикистон дар миқёси Осиёи марказӣ аз захираҳои обӣ бойтарин давлат мебошад. кӯли Сарез яке аз бузургтарин манбаи оби мусаффо дар ҷаҳон маҳсуб ёфта, бо табиати дилфиреб ва нотакрораш диққати аҳли сайёраро ҷалб намудааст. ҳамасола шумораи зиёди сайёҳони дохилу хориҷ аз ин минтақаи зебои Тоҷикистони беиштосо дидан менамоянд. маврид ба таъкид аст ки кӯли Сарез дар ҳудуди парки миллии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷойгир мебошад. ёдовар мешавем ки масоҳати умумии парки миллии Тоҷикистон 2 миллиону 600 ҳазор гектарро ташкил намуда, аз ин зиёда аз 2 миллиону 300 ҳазор гектараш дар ҳудуди ин вилоят ҷойгир буда, дар ҳудуди он ҳайвоноту набототи нодир маскан доранд. ҷумҳурии Тоҷикистон мамлакати кӯсори дорои пиряхҳои бузург, дарёҳои пуртуғён, кӯлҳои зебо, захираҳои оби ширин ва мӯъҷизаи дар олам машҳури табиати кӯли Сарез мебошад. маврид ба таъкид аст ки ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1992 расман шомили бонуфузтарин созмони ҷаҳонӣ, созмони милали муттаҳид гардида, дар давоми ин солҳо ҳамкорӣ tashabbusҳои муҳими худро ба манфиати кишварҳои минтақа ва ҷаҳон тавассути ин созмони калидӣ амалӣ намудааст. имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ Тоҷикистонро мамлакати ташаббускор дар самти ҳалли мушкилоти обии сайёра мешиносад ва иқдомҳои онро ҳамаҷониба дастгирӣ менамояд. самти сайёҳӣ дар мадди назари ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, дар ин замина бо мақсади бунёд ва тавсияи инфраструктури соҳа, муаррифии имконият ва захираҳои сайёҳии мамлакат ба оламиён тадбирҳои зарурӣ ва саривақтӣ андешида мешавад. бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоиди истироҳату фароғат барои сайёҳон аз ҷониби кормандони парки миллии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ин мавзеъ меҳмонхона ташкил карда шудааст. ин тадбири муҳим имкон фароҳам меорад ки кормандони парки миллии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва сокинони наздикии кӯли Сарез бо ҷои кор таъмин шаванд. кӯли Сарез яке аз манбаъҳои ҳаётан муҳим аст, яъне ки манбаи оби ошомиданӣ аст ки хеле сафо болаззат аст
و یکی از موضوعهای سیاحی تاجیکستان به شمار میرود. اینفراستراکتور راه سال از سال خوب شده است، راه کار کرده می شود، تعداد سیاحان به این موضوع تاریخی زیاد شده است. نسبت سال پیشتر این سال ورشوی سیاحان به حدود پارک ملی برمهر بیشتر آمده هستند. این موضوعهای موسمی هستند. ذخیره‌های بزرگ آبی تاجیکستان از جمله کولی سرریز، طبیعت زیبای و نوتکرار، کوههای سربفلکشده برفپوش دل هزاران سیاحان را تسخیر نموده است. همین است که سال تا سال شماره سیاحان به تاجیکستان زیاد گردیده سطح زندگی ساکنان نیز بهتر می‌گردد. جمهوری تاجیکستان تحت رهبری اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان در حل مشکلات وابسته به آب در سیاره پیشرفت بوده. با اقدام و تشبس‌های بزرگ بشردوستانه در مسئله آب و دیگر مسائل عمده بین المللی در سطح منطقه و جهان میباشد. همه ساله در تاجیکستان 64 میلیارد متر مکعب آب تشکل می‌یابد که این تقریباً 60% حجم آب دریاهای منطقه را تشکیل می‌دهد. کل سرریز زیاد از 17 میلیارد متر کوبی آب مصفای آشامیدنی دارد. حفظ و استفاده عاقلانه ذخیره‌های آب یکی از افضلیت‌های مهم برای ساکنان مملکت به حساب می‌رود. در مجموع با برآمدن آفتاب کولی سرریز باز هم رنگین‌تر و زیباتر می‌گردد و محض همین زیبایی کولی سرریز است که همه ساله شماره زیادی سیاحان از این موضع تاریخی دیدن می‌نمایند و به خود یک تأثیراتی نگ می‌بردارند. نورعلی صفامی‌دین، مهروز جمعه، کولی سرریز، ولایت مختار کوهستان بدخشان، اخبار. طبق ارزیابی‌های سازمان جهانی سیاحی 12% اقتصاد دولت‌های جهان از حساب ساحه سیاحی تامین می‌گردد. تاجیکستان نیز از سال 2007 عضو این سازمان با نفوذ می‌باشد. این است که حکومت جمهوری تاجیکستان به ساحه سیاحی توجه مخصوص روانه کرده است. برای جلب بیشتر سیاحان به تاجیکستان شرایط معاصر مهیا کرده شده، خط‌سیرهای نو میان تاجیکستان با کشورهای دیگر گشوده می‌شود. دایر به خط‌سیرهای نو میان تاجیکستان و گرجستان با همکارمان اهل‌دین نورالله از شهر باتوم هم صحبت می‌شویم. تشکر همکاران عزیز. در واقع طور قبلا خبر داده بودیم سال 22 می سال 2024 اولین مرتبه خط‌سیر نو میان تاجیکستان و گرجستان به راه مانده شد. این اقدام از جانب شرکت سیاحی فلایتیجی در همکاری با شرکت‌های سیاحی گرجستان و شرکت سامان ایر به راه مانده شد. این حال ما امکان داریم که با نماینده کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بهرالله مقیمزاده دایر به ماهیت این خط‌سیر صحبت داشته باشیم. لطفاً میگفتید که کشاده شوی این خط‌سیر تا کجا میتواند که به رشد ساحه سیاحی از جمله در پایتخت مملکت شهر دوشنبه عموما در جمهوری ما زمینه‌گذار باشد. در همه دور زمان پیوندگری جاده‌ها، پیوندگری راه آهن یا با فعالیت آغاز نمودن خط‌سیرها این همیشه وسیله مهم برای جلب سیاحان و با هم آوردن ملت‌های با هم دوست و برادر به حساب می‌رود و این با فعالیت آغاز نمودن خط‌سیر جدید در مسیر دوشنبه و تیفلیس باز هم یک پدیده بسیار نیک، یک رویداد به همتا پیوندگری جاده‌ها با هم آوردن ساخته با استفاده دادن راه‌های آهن و با فعالیت شروع نمودن خط‌سیرهای نو در تمام دور زمان این همچون یک وسیله مهم برای با هم آوردن خلق‌های گوناگون عالم با هم آوردن مردمان با هم دوست و برادر بسیار زمینه واقعی گذاشته است. خصوصا مورد بهره برداری قرار گرفتن خط‌سیر هوایی مستقیم در مسیر دوشنبه و تیفلیس در حیات اجتماعی و اقتصادی هم جمهوری تاجیکستان و هم گرجستان بسیار یک رویداد بی‌نظیر است. با فعالیت آغاز نمودن این خط‌سیر جدید از این سپس تمام سیاحان جمهوری تاجیکستان برای دیدن از جاذبه‌های سیاحی و موضع‌های تاریخی و فرهنگی گرجستان با گرجستان سفر میکنند و گرجی‌ها و دیگر خلق‌هایی که برای سیر و سیاحت به این کشور آمدند آنها فرصت پیدا میکنند تا با استفاده از این مسیر جدید، از این خط‌سیر جدید با تاجیکستان سفر نموده از ذخیره‌های سیاحی تاجیکستان دیدن کنند و حلاوت برند. در رشد ساحه سیاحی پیش از همه این موجود بودن راه‌های جوابگو به طلبات‌های زمانوی
инфраструктури асосӣ аз қабили меҳмонхонаҳо, тарабхонаҳо, чойхонаҳо, қаҳвахонаҳо нақши муҳим бозида дар баробари ҳамаи ин пойдории сулҳу субот бисёр як неъмати беназир аст ки хушбахтона аллакай ҳамаи ин дар ҷумҳурии тоҷикистони мо побарҷост. Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола шурӯъ аз моҳи январ то ба моҳи декабр яъне 12 моҳ дар як сол моҳе нест ки дар як намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ дар гӯчаву канори дунё иштирок накунад. ҳамаи ин ташаббусҳо иштирокҳо дар намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ пеш аз ҳама муаррифии симои имиҷи байналмилалии кишвар аст ва дуюм тарғибу ташвиқи зарфиятҳои сайёҳии кишвар аст ва сеюм пешниҳод намудани хизматрасониҳои сайёҳии кишвар аст. тамошобинон азиз бори дигар ёдовар мешаванд ки ҳамсӯҳбати мо буданд намояндаи кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳрулло муқимзода. тамошобинони азиз тибқи арзёбиҳои созмони умумиҷаҳонии сайёҳӣ зиёда аз 12% иқтисоди ҷаҳон маҳз аз ҳисоби соҳаи сайёҳӣ ба даст меояд. хушбахтона ҷумҳурии тоҷикистон низ аз соли 2007 узви комилҳуқуқи ин созмони бонуфуз мебошад. ҳамин аст ки таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба рушди соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат хеле беназир аст. ин аст ки дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе аз ҷониби шаҳрдори душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ба соҳаи сайёҳӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардида имрӯз тамоми инфраструктур барои қабули сайёҳон дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе муҳайё карда шудааст. яке аз унсурҳои қабули сайёҳон ба кишварҳо ин пеш аз ҳама тинҷию оромӣ ва суботи сартосарӣ мебошад. хушбахтона давоми чанд соли охир аст ки ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумла пойтахти мамлакат шаҳри душанбе дар сархати расонаҳои байналмилалӣ ҳамчун кишвари амн қарор гирифтааст ки ин боиси хурсандии ҳар яки мо тоҷикистониён ба ҳисоб меравад. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи кӯҳистони масҷо бунёду навсозии 115 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст ки аз ин шумора то имрӯз 39 иншоот мавриди истифода қарор гирифта дар 11 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ ҷараён дорад. дар баробари созандагиҳо дар ин ноҳия ҳамзамон камбудиҳое ҷой доранд ки барои сари вақт бартараф намудани онҳо аз масъулин таваҷҷӯҳ ва масъулияти хос тақозо мешавад. гузориши далери бозор. ноҳияи кӯҳистони масҷо чуноне аз номаш бармеояд яке аз ноҳияҳои кӯҳӣ ва дурдасти кишвар ба шумор рафта маҳз дар замони соҳиби истиқлолӣ таъсис ёфта марҳила ба марҳила инфраструктури соҳа дар ин ҷо мукаммал гардонида мешавад. хусусан дар доираи нақшашорабиниҳо бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи кӯҳистони масҷо ки дар он 27 000 аҳолӣ истиқомат мекунанд бунёду навсозии 115 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда то имрӯз 39 тои он сохта ба истифода дода шудааст ва дар 11 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ бо маром рафта истодааст. аммо дар ин баробар дар ноҳияи мазкур мушкилоте низ ҷой доранд ки бартараф намудани онҳо зарур аст. хусусан мушкилоти аввалин дараҷа барои тамоми қишрҳои ҷомеаи ноҳияи кӯҳистони масҷо ин надоштани роҳи ба талаботи замон мутобиқ мебошад. дар тавозуни идораи нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия 151 километр роҳ мебошад ки аз он танҳо қариб 2 километраш мунфаш гардидаасту халос. طبق بعض اطلاع کارهای لایحه‌کشی برای بنیاد این راه آغاز گردیده است. از این رو متخصصان وزارت نقلیات را ضرور است که کارها را در این سمت تیز کنند و هر چیز زودتر مشکلی ساکنان را آسان گردانند، زیرا با تعمیر و به طلبات زمان مطابق نمودن راهها یکچند مشکلات ساکنان نیز حل خود را پیدا می‌نماید و در این برابر سطح زندگی مردم بهتر می‌گردند. باید ذکر نماییم که همروزه در این راه در برابر دیگر نمود نقلیات زیاده از 300 نقلیات کلان بارکش و یا به اصطلاح دولن‌ها با کشاندن انگشت مشغولند که چنگ و غبار آنها به ساکنان دهه‌های کنار راه و همه گونه زراعت نهالان آنها ضرر خود را می‌رساند. از این رو تیزانیدن و همه گونه هر چیز زودتر آغاز نمودن ساختمان راه از منفعت خالی نیست. همچنین در دهه اسیز ناحیه ساختمان مؤسسه تعلیمی سالهاست که طول میکشد. کارهای ساختمانی در این مؤسسه سال 2014 آغاز گردیده تا حال به انجام نرسیده است. بنای مذکور
طبق لایحه برای زیاده از 600 خواننده به نقشه گرفته شده است و تا امروز بالاپوش بینای اساسی پوشانده شده است که این برای از برف و باران امین ماندن انشاءات خوب است. اما در تالار مشق و تمرین و دیگر انشاءات یاری رسان این مکتب خشت‌های نیمه‌چینده در هوای گشاد گذاشته شدند که این امکان می‌دهد که قسمت زیادی باران و تابش آفتاب صفت خود را گم نموده برای استفاده غیر امکان می‌گردند و احتیاج برای از نوسازی پیش می‌آید. گفتن به مورد است که عین حال خوانندگان این دهه با طی نمودن 2 کیلومتر را به دهه همسایه برای تحصیل می‌روند و هر چیز زودتر ساختن به استفاده دادن این مؤسسه با منفعت کار میباشد. دلیری بازار مقصد ناحیه کوهستان مسجا برای برنامه اخبار. در شهر اسفرای ولایت سوخت کارهای آبادانی و سازندگی جهت استقبال از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان وسعت داشته بنیاد و نوسازی انشاءات تعییناتی گوناگون در رشد شهر و تشکیل جایهای کاری نقش مهم دارد. برابر بنیادکاری ها متاسفانه باز یک قطار انشاءات وجود دارد که سالها این جانب ساختمانشان به اتمام نمیرسد. گزارش همکاران ما. در شهر اسفری ولایت سوخت به افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی و سازندگی وسعت یافته سلسله انشاءات مهم خواجگی خلق بنیاد کرده می شود. با مقصد با دستاوردهای ارزنده استقبال نمودن این سنه مهم تاریخی نقشه چاربینی ها تهیه گردیده طبق آن در قلمرو شهر و دهات بنیاد نوسازی و تعمیر و ترمیم زیاده از 600 انشاءات استحصالی و اجتماعی پیش بینی شده است. تا این دوره 382 انشاءات مورد بهره برداری قرار داده شده. در باقی مانده از جمله بناهای استقامتی بسیار آشیانه، مکتب و کودکستانها و کارگاه و کارخانه‌های استحصالی کارهای ساختمانی ادامه دارند. باعث قناعتمندی است که گسترش بنیادکاری‌ها با اشتراک وسیع ساکنان، سخاوتمندان و صاحبکاران باعث آبادی محل می‌گردد. در حقیقت امروزها با تشبث و دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و صاحبکاران میهن‌پرست شهر اسفره باز هم آباد گردیده است. بنیاد بناهای بلندآشیانه زمانوی، مرکزهای سودا و خدمترسانی، موضعهای استراحت و فراغتی و دیگر انشاءات اجتماعی و معیشی به حسن شهر باز زیبایی ضم می‌نماید. اما در قطار این بنیادکاری‌ها هنوز هم در حدود شهر انشاءات ناتمام جای دارند که ساختمانشان سالهای طولانی ادامه دارند. از جمله ساختمان این انشاءات که با مقصد بنیاد کارخانه استحصال محصولات رزینی زیاده از 10 سال پیش آغاز گردیده بود تا حال به انجام نرسیده است. گذشته از آن انشاءات در سر راه درآمدگاه شهر جایگیر بوده حسن شهر را کاسته می‌گرداند. انشاءات دیگر این بینای مرکزی سودا و خدمترسانی است که در کوچه به نام بابا محکموی مرکزی شهر واقع بوده 10 سالها باز ساختمانش به آخر نمی رسد. باید گفت که بنیاد این انشاءات‌های ساختمانشان ناتمام بر دوش صاحبکاران محلی است، ولی عامل‌های طول کشیدن ساختمان معلوم نیست. معرکه آبادکاری‌ها بخشیده به جشن‌های بزرگ ملی با مرام ادامه دارند و امید داریم که مسئولین در قطار بنیاد کارگاه و کارخانه‌های صنعتی بهر انجام کارهای ساختمانی در این انشاءات ناتمام تلاش می‌ورزند و در این زمینه سطح و صفت زندگی مردم بلند برداشته می‌شود. کارهای ساختمانی در راه автомобилгарди обигарм нуробод در 2 مرحله با وسعت ادامه دارد. تا این روز راهسازان با استفاده از شرایط موجوده قسم زیادی کارهای ساختمانی را با صفت بلند
به انجام رسانیدند. راه مذکور در دایره تطبیق با ثمر یکی از هدفهای استراتژی حکومت مملکت برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی جوابگو به استانداردهای جهانی راهسازی به استفاده داده می شود. گزارش شهرزاد ایدیبک. امروز کارهای ساختمانی با استفاده تکنیکا و مکانیزم‌های ضروری در راه автомобилгарди оби гарм نورآباد با سرعت بلند جریان دارد. بنیاد و نوسازی راه автомобилгарди оби гарм نورآباد از دو مرحله عبارت بوده بیش از 76 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. کارهای ساختمانی در مرحله یکم با جلب متخصصان بلند اختصاص به راه مانده شده است. تا امروز بند و بست پل‌ها و خوابانیدن جویبارهای آبرو در قطعه مذکور به انجام رسانیده شده. قبط اولی راه اسفالت‌پوش گردیده است. طبق لایحه در قطعه مذکور دو نقب یکم قندک با درازی بیش از 1600 متر و قراغاچ با درازی 1700 متر بنیاد می شود. کارهای ساختمانی در نقبها در دو بست ادامه دارد. همچنین ساختمانی 5 عدد پلی با درازی 466 متر تجدید و برقراری یک عدد پلی موجوده. ساختمانی تکیه دیوارها، قبورهای آبگذر، وصل و نصب نوه‌های آهن و بتونی، چراغی کنونی، اینچنین نصب علامت‌های راه و بنیاد دیگر انشاءات ضروری پیش بینی گردیده است. باید گفت که بعد از تجدید و نوسازی راه مذکور به کاتگوریای 3 تکنیکی داخل گردیده از دو خط حرکت عبارت بوده. پهنای راه از 12 متر تا 15 متر برابر می باشد. عین حال ما در کیلومتر 15 مرحله یکم راه автомобилгарди оби гарм نورآباد قرار داریم. در اینجا کارها عاید منفرش‌کنی قبط دوم آغاز گردید. این منطقه باشد همگی 8 کیلومتر راه را در بر میگیرد که تا امروز 90-95% کارها عاید مستحکم کنی قبط‌های اساسی راه به انجام رسانیده شده. خب 5300 متر اسفالت بتونی قبط یکم به پورگی به انجام رسید و شروع به خوابانیدن منفرش کنی قبط دوم کارها با سرعت ادامه دارد. بعد از تجدید و نوسازی راه مذکور رفت و آمد دائمی ساکنان در تمام فصل سال تامین می‌گردد. روند اجرا و عملی لایحه همروزه از جانب متخصصان مرکزی تطبیق لایحه تجدید راه‌ها نظارت کرده می‌شود. بنیاد و نوسازی راه اهمیت بزرگ اقتصادی و اجتماعی داشته در بهتر گردیدن سطح زندگی اهالی و رشد اقتصادیاتی مملکت زمینه استوار می‌گذارد. در مرحله دومی راه کارهای تخت و هموارکنی آماده‌سازی راه‌های دشوارگذر در منطقه‌های کوهی ادامه داشته. نصب قبورهای آبپرتا در منطقه‌های اهالی نشین و آماده نمودن راه برای منفرش کنی ادامه داشته. بعضی از قطعه‌های راه برای اسفالت پوش کنی آماده است. لایحه از 4 قطعه عبارت می‌باشد. قطعه 4 قطعه مجیخرب علی خوجا، قطعه 5 علی خوجا توتخور، قطعه 6 توتخور کابوتیون و قطعه 7 کابوتیون خوندو میباشد. کارهای ساختمانی با صفت بلند ادامه دارد. از جمله کارهای زمینی در قطعه 4 5 6 و 7 در عرفه انجامیابی قرار دارد. در لایحه اوبیگان نورآباد زیاده از 3 کیلومتر 814 متر راه موقتی به نظر گرفته شده است. راه اوبیگان نورآباد برای در آینده رفت و آمد مردم منطقه رشتون زمین و مردم جمهوری تاجیکستان به نظر گرفته شده است. در مرحله دوم موافق لایحه 8 عدد پل به نقشه گرفته شده است. از جمله 6 عدد از نوسازی، 1 عدد برقرارسازی و 1 عدد پل موقتی می باشد. همچنین 77 عدد قبور آبگذر، تکیه دیوارهای آهن و بتونی، تکیه دیوارهای سنگین و 1 پل طولانی ماشین گذر با درازی بیش از 2590 متر به نقشه گرفته شده است که کارهای ساختمانی با مرام جریان دارد. تجدید و نوسازی این راه شرایط را فراهم آورد که شهروندان محلی در برابر صاحب جای کاری موافق اینچنین در آباد نمودن وطنی خویش سهم ارزنده خود را می‌گذارند. از جناب عالی مناداری میکنند که در همین تاجیکستان خودمون کار فعالیت کرده و معاش نفت و فروختن و جای دیگر تامین کردن مناداری از آن میکنند. مقصد اساسی ساختمان انشاءات مذکور تامین نمودن بی‌خطری و حرکت منتظم واسطه‌های نقلیات، مطابق نمودن راه‌ها با استانداردهای بین‌المللی، اینچنین صرف نمودن وقت و سوزشواری برای کشانیدن مال‌های نیازی مردم در همه فصل سال، تامین جای‌های کاری و با این وسیله بلند برداشتن سطح زندگی مردم میباشد. امروزها با شرافت استقلالیت، وحدت ملی و ساختن انمی راه بین المللی رفت و آمد ما بر پایتخت
خیلی آسان گشته است و منفعت هم به مردم خیلی زیاد است. فعالیت مردمی که در این راه کار کرده شدن از تمام گوشه و کنار حدود جمهوری، فعالیت اینها به مردم خوبه، فعالیت کارش خوبه، مناسبتش به مردم خوبه و طلبات تکنیک و کاری ها با زمان معاصر موافق است که امروز با خوبی از عهده کاری خودش برآمده ایستادند. برای از نوسازی راه مذکور کارگران محلی به کار جلب شده توسط تکنیکا و مکانیزم‌های ضروری کارهای راهسازی با مرام و صفت بلند ادامه دارد. هر یک اقدام سازنده سروری دولت محترم امامعلی رحمان در سمت بنیاد و از نوسازی راه قدم‌های استوار به یک کشور واحد تبدیل دادن تاجیکستان صاحب استقلال میباشد. شاهراه مذکور اهمیت جمهوریوی و بین المللی داشته مطابق ساختن آن به استانداردهای جهانی میباشد. شاهزاده دیبک اخبار. در جماعت دهات سیبستان ناحیه دنقره با افتخار 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد 21 انشاءات دارای طرح و تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده است. قسمتی از انشاءات در نقشه بوده تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته، در باقی مانده آن کارهای سازندگی جریان دارد. گزارش همکاران ما. امروزها به خاطر استقبال سزاوار از 35-سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تدبیرهای آبادانی و سازندگی وسعت دارند. در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان از جمله ناحیه دنقره نیز آبادکاری‌ها با مرام ادامه دارند. تا امروز یک زمره انشاءات جشنی ساخته مورد بهره برداری قرار گرفته، در دیگر انشاءات کارهای ساختمانی جریان دارد. در همین زمینه و با مقصد بلند برداشتن سطح خدمترسانی به سیاحان و مسافرانی که توسط شاهراه دوشنبه کلاب سفر میکنند از جانب صاحبکار محلی در حدود دهات سیبستان ناحیه دنقره مرکز خدمترسانی بنیاد کرده شده است. امتیازهای فراهم گردیده دستگیری‌های دولتی و حس بلندی وطندوستی صاحبکاران را برای انجام چنین تدبیرهای سازنده هوسمند کرده است. علاوه بر این تدبیر مذکور جهت بهسازی وضع اینفراساختور دهات و مهیا کردن شرایط مساعد کار و خدمترسانی انجام داده شده است. مخصوصا صاحبکاران موفق دهات در پیروی به اقدام‌های بنیادکارانه راهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان تلاش می‌نمایند تا در آبادی دهات سهم خود را گذارند. در این مرکز خدمترسانی آشخانه برای قبول 60 نفر در یک وقت موجود بوده، در آن خوراک‌های ملی و معرفی کننده ملت تاجیک آماده و پیشنهاد کرده می‌شود. ما صاحبکاران در اساس سیاست سازنده پیشوای ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان قرار گرفتیم که یک بینای خدمترسانی در ناحیه دنقره جماعت سیبستان با استفاده دهیم و این روز افتتاحیه این بینای ما هست که این بنا دارای آشخانه و یک مرکز سودا می باشد. ما در آینده نقشه داریم که با افتتاح چنین مرکزهای خدمترسانی مشغول شویم و برای مردم جای کار و برای رشد و نموی ملت خود سهم خود گذاریم. من بعد ساکنان و سیاحان و مسافران از مرکز سودا که در این مکان جایگیر است ثمرناک استفاده نموده نیازهای خود را از قبیل مواد گوناگون خوراک قانع می نمایند. راهبریت ناحیه ضمن بازدید از انشاءات مذکور برای باز هم بهتر نمودن سطح خدمترسانی به اهالی توصیه ها داده جهتی در آینده تقویت بخشیدن کارهای آبادانی هدایت نمودند. با بنیاد شدن انشاءات مذکور سطح خدمترسانی به اهالی به مراتب بهتر گردیده، ده نفر صاحب جای کار گردیدند. در جماعت 21 انشاءات جشنی با استفاده داده شده به نقشه گرفته شدگی بود. عین حال 8 انشاءات اون ساخته به استفاده داده شد. در 6 تای اون کارهای ساختمانی ادامه دارد و در 4 تاش باشد کارهای لایحه‌کشی و آمادگی رفته ایستاده است. مورد ذکر است که دوامی سالهای صاحب استقلالی جهت تکمیل اینفراساختور دهات بهتر نمودن شرایط زیست اهالی و در همین زمینه با جای کار تامین نمودن اهالی برنامه و استراتژی‌های مشخص عملی کرده شدند. این همه آبادانی ها نیز محض با شرافت مستقلیت دولتی و فضای آرام و آسوده به دست آمده است و ساکنان شهر از این همه آبادکاری ها شکرانه می نمایند و در آبادی دیار همیشه کمر همت می بندند. رشد بخش خصوصی نهال پرمهر
маҳсули парваридаи истиқлол ба шумор рафта бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва кӯшишҳои пайгиронаи ҳукумати мамлакат таҳризӣ шудааст. дар ҳамин замина солҳои охир ҷиҳати ҳимояву дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ ва ҷалби сармоя ба соҳаҳои саноати сабук, кишоварзӣ, дорусозӣ, паррандапарварӣ, чорводорӣ, сайёҳӣ ва дигар бахшҳои афзалиятнок имтиёзу сабукиҳо фароҳам оварда шуд ки тибқи таҷрибаи муосири байналмилалӣ аз дастгирии назарраси ҳукумати мамлакат барои рушди соҳибкорӣ шаҳодат медиҳад. соли ҷорӣ дар ноҳияи нуробод ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёди 121 иншооти таъйиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. дар ҳудуди ноҳия таъмири роҳҳои маҳаллӣ, сохтмони бунгоҳҳои тиббӣ ва синфхонаҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ идома дорад. гузориши Иддигули Маҳмуд дар ин хусус. раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз дурдасттарин деҳа то маркази ноҳияи Нуробод ба хотири бозам беҳтар намудани инфрасохтори зарурӣ барои пешрафти иҷтимоиву иқтисодии аҳолӣ равона шудааст. аз ҷумла дар партави дастур ва ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинони чордеҳаи ҷамоати деҳоти Хумдон ба бунёди роҳҳои маҳаллӣ, хатти барқу об, сохтмони бунгоҳи тиббӣ, кӯмаку дастгирии оилаҳои эҳтиёҷманд ва дигар корҳои ободонӣ шурӯъ карданд. роҳи мошингарди байни деҳаҳои Гарданга, Тиргар, Хоҷаи Мурод қариб 5 километрро ташкил медиҳад ки солҳо боз ба таъмиру азнавсозӣ эҳтиёҷ дошт. ин аст ки аз рӯи нақшаи мутахассисони соҳа бо ҷалби техникаҳои соҳибкорон аҳолӣ ба ҳашар баромада таъмиру азнавсозии роҳҳои байни маҳалҳои аҳолинишинро оғоз карданд ки дар ин кори хайру ободонӣ ҷавонон саҳмгузорӣ карда истоданд то корҳои созандагӣ дар муҳлати пешбинишуда бо сифати баланд анҷом дода шавад. шурӯъ аз соли гузашта дар шафати деҳа сохтмони бинои замонавии бунгоҳи тиббӣ оғоз гардида буд. то ҳамин давраи соли ҷорӣ корҳои сохтмони асосӣ анҷом ёфта ба истифода додани иншооти соҳаи тандурустӣ барои беморон шароит муҳайё мегардад то дар ин макони зисташон ба табобат фаро гирифта шаванд. шоҳро то ахири қишлоқҳо як 3000 метр ташкил мекунад. ҳамин роҳро шағалпӯш карда истодаистем. дар деҳаи Обилурд бошад 2 сол боз дар шафати бинои таълимӣ сохтмони бинои дуошона иборат аз 7 синфхона идома дорад. зарурати бунёди синфхонаҳои иловагӣ бо назардошти норасогии ҷойи нишаст пеш омад, зеро солҳои охир шумораи хонандагон афзуда истодааст. ин аст ки барои рафъи мушкилоти ҷойдошта аҳолии деҳа иқдом гирифтанд то бинои нави замонавӣ сохта ба истифода диҳанд то шароити таҳсили хонандагон боз ҳам беҳтару хубтар гардад. раванди корҳои ободонӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Хумдон аз рӯи нақшаи пешбинишуда ҷараён дошта бештари иншоот соли ҷорӣ пурра ба истифода дода мешаванд. ба 35-солагии сохтмони ҷумҳурии Тоҷикистон 35 иншоот ба нақша гирифта шудааст. аз ҳамин 35 иншоот 12таш ба истифода дода шуд. айни ҳол дар ҳудуди ҷамоат боқимондаҳои сохтмони ҳамин иншоотҳо идома дорад. ҳамин тариқ раванди корҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди дигар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Нуробод рӯз то рӯз вусъати тоза касб карда ҳамаи ин ободонӣ ба хотири таъмини зиндагии шоистаи мардум равона шудааст. Иддигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Нуробод. бо дар назардошти истифодаи мақсадноки замин ва самаранокии он, заминҳои кишт дар ҳудуди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе аз рӯи тартиби кишти зироати кишоварзӣ корбарӣ мегардад. дар ин замина бо такя ба таҷрибаи самараноки кишоварзӣ дар ноҳияи Синои пойтахт кишти зери плёнкаи пунбадона гузаронида шуд. шарҳи Фахриддини Муҳаммад Юсуф. омӯзиши таркиби хок, интихоби тухмиҳои хушсифат ва кишти зироатҳо аз рӯи тартиби нақшавӣ. 28 гектар чунин аст майдони кишти пахта дар ҳудуди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе. ҳамакнун бо мақсади самаранокӣ ва ба даст овардани ҳосили дилхон баъди ҷамъоварии хӯроки чорвон замини кишт сифатнок коркард гардида кишти пахта аз рӯи таҷрибаи муосир зери плёнка низ роҳандозӣ гардид.
айни замон дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи синои шаҳри душанбе кишти баҳории зироатҳои кишоварзӣ аз ҷумла кишти зироатҳои техникӣ пахта бо риояҳои агротехникӣ аз ҷумла бо таҷрибаи нави зери плёнка идома дорад. заҳмату талошҳои кишоварзони ноҳия бо таъмини амнияти озуқавории мамлакат нигаронда шудааст. пахтакорӣ соҳаи сердаромад аст. ин нави зироатҳои техникӣ барои оянда таъмини корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хом замина мегузорад. дар ин ҷода пайваста тадбирҳои самарабахш роҳандозӣ карда мешавад. 633 гектар масоҳати умумӣ дар ҳудуди ноҳияи синои шаҳри душанбе 218 хоҷагии деҳқонӣ фаъолият мекунад ки дар ҳар яки он замин мақсаднок истифода шуда намудҳои гуногуни зироат баҳри таъмини фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ парвариш мегарданд. хоҷагии мо дорои 15 гектари замини обӣ кишоварзӣ мебошад ки дар он 5 гектараш боғи мевагӣ ташкил намудем, 1 гектараш ангур, дар он ҷо боз гелос, олуча гелос, зардолу, шафтолу бунёд карда шудааст. боз бағад аз ин сабзавот киш кардем ки дар он ҷо картошка, пиёз ва дигар сабзавотҳо киш карданд. бағад аз ин мо дар 6 гектари замини худ беда кори киш кардем ва мана 3 рӯз мешавад ки бедаро мана дар инҷа дида истодаед, бедаро даравидем ва дар 4 гектари он хӯрок чорво ва дар 4 гектараш пахтаи нави зери плёнкакӣ киш намудем. таҷрибаи самарабахши кишти пумбадона зери плёнка бо истифода аз техникаи соҳавӣ тибқи талаботи агротехникаи киш дар хоҷагии деҳқонии Шоҳ Муҳаммад дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе дар масоҳати наздик ба 4 гектар амалӣ карда шуд ки самаровар хоҳад буд. дар 1 гектар замин 25 килограмм тухмӣ сарф мешавад. пахтаҳои пешини пашмак бошад қариб 100-120 килограмм. инҷа бисёр бартарӣ дорад аз ҳисоби ва хароҷоти тухмӣ. бо ба ғайр аз ин дар ин бисёр корҳо аст ки мана чобуқ алаф намекунад, алафа нобуд мекунад, алаф намешавад дар зери плёнка. баъд бисёр тараф аст ки аз чобуқу ягона аз ҳамин чизо халосӣ мешавад ки барои деҳқон бисёр ҳам ин кӯмак аст. чунин усул тибқи маълумоти мутахассисон натиҷа бахш буда аз ҷиҳати сарфакорӣ ва ҳам бо дар назардошти коркарди замин судовар мебошад. дар асоси дурнамои киш ки дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе аз рӯи тартиби хос муайян шудааст, тадбирҳои кишоварзӣ мутобиқ ба талабот роҳандозӣ мегарданд. ҳамин гуна хоҷагидорон бо такя ба тавсияи мутахассисони соҳибтаҷриба ва олимони соҳа кишти зироатро амалӣ намуда ба натиҷаҳои назаррас ноил мешаванд ки маҳсули он дар фаровонии бозори истеъмолӣ ва ҳамчунин таъмини хатҳои истеҳсолӣ бо ашёи хом мусоидат хоҳад кард. Фахриддин Муҳаммадюсуф, Камол Муҳаммадёров, Ахбор. дар ноҳияи ёвон кишоварзон заминҳои корамро самараноку мақсаднок ба кор бурда бо истифода аз таҷрибаи пешқадам нақша доранд ки ҳосили фаровон ба даст оранд. имсол низ дар ноҳия бо усули муосир кишти пумбадона ба роҳ монда шуда хоҷагидорон бо инобати риояи ҳамаҷонибаи агротехникаи парвариши тадбирҳои муҳимро амалӣ мекунанд. тафсилоти бештар дар гузориши Юсуф Ғанизода. ноҳияи ёвон аз ҷумлаи ноҳияҳое мебошад ки аз ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар мамлакат мавқеи намоёнро ишғол мекунад. сокинони ноҳия дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ ва содироти он ба хориҷи кишвар саҳми муносиб мегузоранд. кишоварзони ноҳияи ёвон ҳамасола зироати гуногуни кишоварзӣ кишту парвариш намуда ҳар қитъа замини дар ихтиёр доштаашонро мақсаднок истифода мебаранд. дар ноҳия қисми зиёди заминҳои корам ба кишту парвариши зироати техникӣ истифода шуда деҳқонон бо риояи ҳамаҷонибаи қоидаҳои агротехникӣ ва бо иҷрои кишти усули муосири пумбадона талош намуда истодаанд ки ҳосили фаровон ба даст оранд. иқдоми мазкур дар пайравӣ ба хоҷагиҳои пахтакори пешсафи ҷумҳурӣ ба роҳ монда шудааст ки аз усули муосири кишти пумбадона истифода менамоянд. дар заминҳои корами ноҳия асосан сабзавот, ғалладонагӣ ва зироати техникӣ кишт карда шудааст. айни замон нашунамои сабзавот аз ҷумла пиёзи барвақтӣ ва картошка хуб аст. деҳқонон рӯзҳои наздик ба ҷамъоварии ҳосили ғалла оғоз мекунанд ва дар заминҳои холӣ кишти такрорӣ мегузаронанд. кишоварзони ноҳияи ёвон дар майдони 22138 гектар кишт гузаронданд, аз он 10170 гектар кишти пумбадона ва дар майдони 800 гектар
کشتی پیاز، در میدان 1111 گکتار کشتی پولیزی و در میدان 322 گکتار کشتی کارتوشکا گذراندند. این سال ما عرض داریم در برابر تامین نمودن بازار استعمالی هم در ناحیه هم و از بیرون ناحیه، یعنی که به شهر دوشنبه و دیگر ناحیه‌های تابع مرکز، یعنی که محصولاتی که زحمتکشان ناحیه یوان یعنی استحصال نمودند و فروش برآورند. در این برابر ما تلاش می‌نماییم که صادراتی، یعنی که پیاز بر وقتی که 422 گکتار میباشد، ما کوشش می‌نماییم که به بیرون از کشور صادرات نماییم. яке аз самтҳои дигари фаъолияти кишоварзони ноҳияи ёғон кишти зироати хӯроки чорво мебошад ки ҳамчун хӯроки серғизо барои чорво истифода мегардад. бо ҳамин роҳ ҳамасола деҳқонон номгӯи зиёди зироати кишоварзиро кишт карда аз самараи онҳо сатҳи зиндагиашонро беҳтар мегардонанд. ҳамчунин бо парвариши навъҳои гуногуни маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла сабзавот талош доранд ки дар фаровонии бозорҳои истеъмолии мамлакат ва таъмини амнияти озуқаворӣ ҳиссаи худро гузоранд. кишоварзони ноҳияи ёғон бо дарки дар шароити кунунӣ истифодаи босамари замин, гирифтани зиёда аз 2 ҳосил аз он, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, захираи кофии маводи ғизоӣ ва таъмини бозорҳои мамлакат бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ беш аз ҳар вақти дигар талош намуда истодаанд ки хоҷагиҳои деҳқонӣ ва қитъаҳои заминҳои назди ҳавлигиашонро самарабахшу мақсаднок истифода бурда ба гирифтани ҳосили аз ҷиҳати экологӣ безарар ва хушсифат ноил бигарданд. давоми 3 сол мешавад ки дар ноҳияи Мурғоб бунёди гармхонаҳо бо мақсади дастрасӣ ба маҳсулоти тару тоза аз ҷиҳати экологӣ безарар ва фаровонӣ дар бозорҳои истеъмолӣ идома дорад. кишоварзони ноҳия имрӯзҳо талош намуда истоданд ки қоидаҳои агротехникиро сари вақт анҷом дода ҳосили хуб ба даст оранд. гузориши тоҷинисои Файзлобек. با وارد شدن ولایت مختار کوهستانی بدخشان به مرحله نوی رشد در برابر بنیاد انشاءات تعینات اجتماعی در ناحیه دوردست مرغاب در فاصله کوتاه وقت حدود 24 گرمخانه در مرکز ناحیه و جماعت دهات ساخته مورد بهره برداری قرار داده شدند. بنیاد گرمخانه ها در شرایط اقلیم سرد کوهستان امکان می‌دهد که باشندگان منطقه بلندکوی مرغاب ولایت بدخشان نه تنها دسترخوان خانوادگیش را با محصولات خوشصفت پولیزی تامین می‌نمایند، همچنین از حساب فروش مقدار معین محصولات کشاورزی منبع علاوگی درآمد خواجگی‌هایشان را تامین می‌نمایند. سفرگل پیری و از جمله بانوان مرکز ناحیه مرغاب ولایت بدخشان میباشد که دوام زیاده از 2 سال به پرورش پمیدور و بادرینگ و دیگر محصولات پولیزی در شرایط گرمخانه مشغول میباشد. من از ساکن ناحیه مرغاب سال 2022 همین تپلیس را گرفتیم، یعنی اینا ما 2 سال شد که پمیدور، بادرینگ، همین خیلی سبزیجات را کشت کرده استم. سال گذشته بادرینگ، پمیدور کردیم، قریب 200 کیلو پمیدور گرفتیم و 600 کیلو بادرینگ همین خیلی سالیم. اینا سبزیجات گشنیز، ریحان، شبت و پیاز کبوت، همین خیلی چیزا را کشت کرده استم. برای ذخیره زمستان این بانک‌ها را محکم کردیم، سالیانی‌ها را 200 بانک محکم کرده بودیم. این حاضر با اوهر رسید. بسیار فایده دیدیم. با آینده با تپلیس‌ها کنیم. این بانو صاحب 5 فرزند می باشد. قید گردید که با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان سال 2022 گرمخانه با درازی 15 متر و برش 6 متر بنیاد گردیده در آن نمودهای گوناگون محصولات پولیزی پرورش می‌یابند. سال گذشته از حساب گرمخانه حدود 600 کیلوگرم بادرینگ و زیاده از 200 کیلوگرم پمیدور را به فروش گذاشته از حساب آن مبلغ معینی را برای پیشبرد روزگارشان به دست آورده است. این بانوی کشاورز همچنین برای ذخیره زمستان 200 ظرف شیشگی را محکم نموده است. سال روان است کشتی بهاری از ماه مارس آغاز گردیده در برابر دیگر محصولات پولیزی در یک گوشه گرمخانه به طور تجربوی کشتی کارتوشکا به راه مانده شده است که علاقه نشونمای خوب دارد. لازم به یادآوری است که در حدود ولایت مختار کوهستانی بدخشان 387 گرمخانه فعالیت می‌نمایند که یک گرمخانه در مساحت 1935 گکتار در ناحیه درواز همچون گرمخانه دائمی عمل کننده فعالیت نظر است دارد. تنها دوام سال 2023 145 گرمخانه در حدود ولایت ساخته شده نیت است که سال روان است 62 گرمخانه دیگر بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده می شود. ساخته مورد بهره برداری قرار گرفتن گرمخانه های نو به تامین اهالی دوردست ولایت با محصولات تر و تازه محلی و پیشنهاد مواد پولیزی در بازارهای حدودی ولایت با نرخ دسترس مساعدت خوب دارد. تاج‌نسای فیض‌الله بک، نورعلی شو خیرالله‌اف، ناحیه مرغاب، اخبار.
تا امروز زیاده از 18,000 تن سبزوات بروقتی استحصال نموده کشاورزان ناحیه کوشانیان وارد بازارهای استعمالی و پیشنهاد خریداران گردیده است. شرح بیشتر در گزارش همکارانمون. گرمخانه‌های موسمی که کشاورزان زحمت‌پسند ناحیه کوشانیان در آنها سبزوات بروقتی کشت و پرورش می‌کنند به 235 گکتار دامن پهن کرده است و همه ساله با دلگرمی زیاد سهمداران دهات برای افزون نمودن این گرمخانه‌ها تلاش و غیرت می‌نمایند. خود همین سال میدان این گونه گرمخانه‌های زمانوی 35 گکتار زیاد گردید. دهقانان ششمیکاردانی جماعت دهات ثروت استقلال ناحیه از همه بیشتر به این اصول پرورش توجه میکنند زیرا نتیجه مهنتشان ثمرآور است. همه روزه 150-160 تانه سبزوات تر و تازه استحصال نموده کشاورزان ناحیه کوشانیان وارد بازارهای استعمالی و پیشنهاد خریداران میگردد. موافق معلومات به دست آمده در مجموع تا امروز 18,000 تن سبزوات بروقتی استحصال شده است که فراوانی بازارهای داخلی را تأمین می نماید. در جماعت دهات ثروت استقلال 164 خواجگی دهقانی فعالیت میکند که سهمدارانشان در یک سال میتوانند با استفاده عاقلانه و ثمرناک از 1 گکتار زمین تا 3 مراتبه و از آن هم زیاد حاصل گرفته با این راه افزایش استحصال محصولات با صفت وطنی را افزون مینمایند. همساله استحصال سبزوات با صفت در خواجگی های دهقانی و جمعیتی ناحیه به 60,000 تن و در همه بخش خواجگیداری باشد به 120,000 تن میرسد که از همه بروقتر بازارهای داخلی را با این نوع محصولات سرخریدار تأمین کرده فراوانی بازار و طلبات خریدار را قانع میسازند. میدان کشت سبزوات در این ناحیه 1426 گکتار را در بر میگیرد و خواجگیداران با پرورش پمیدار، بادرنگ و قلنفور شیرین هوسمندی ظاهر کرده از حساب بروقتر به بازار برآوردن محصولات منفعت بیشتر اقتصادی به دست می آورند. در حدود جماعت دهات ثروت استقلال 2826 گکتار زمین‌های نزدیک حویلگی هستند که همه آنها در زمین‌های خود در زمین‌های نزدیک حویلگیشان سبزوات کشت میکنند. از قلنفور شیرین، بادرنگ، پمیدار حاصل خوب به دست میارند. اولین شده بازار را با محصولات تر تازه تامین می‌نمایند. آبادی روزگار مردم این گوشه دیار از برکت مهنت است. در هر یک خاندان قطعه زمین نزد حولگی عاقلانه و ثمرناک استفاده گردیده مردم مهنت قرینش در یک سال 3-4 مراتبه حاصل میگیرند. ما از پشت همین زمین زندگی ما پیش می رود. من در وقتهای همین بهار 2 بار ما کشت کار اینو میگیریم. یکم مراتبه یا بادرنگ میکنیم یا ما امسال قلنفور شیرین کردیم ها. 1-2 بار بازار با برآورده فروخته زندگی ما پیش میبریم. این زمان از سر زمین 1 کیلوگرم بادرنگ 1.5 سومانی و قلنفور شیرین 7 سومانی به فروش میرود. فراوان حاصلی امکان فراهم میسازد که نرخ سبزوات تر و تازه در بازارهای استعمالی روز از روز به کیسه خریدار موافق‌تر گردد. خواجگیداران با راه‌های معاصر پرورش از 400 گکتار پمیدار 500-550 سنتنر حاصلی با صفت و از جهت اکولوژی تازه به دست می‌آورند. می توانید تا 2 بار توسعه برامانه مثال حاضر بالگرز که کردیم بعد این با بادرنگ میکنیم بعد این با زمستون میتونیم گاشنیچ اکروب کده با سودا برده زندگی پیش بریم. با استفاده از تخم‌های خوش‌صفت و تجربه معاصر پرورش زراعت سهمداران دهات اولا اقتصادیات خانوادگی خود بعداً بازارهای ناحیه و شهر و نواحی دیگری جمهوری را با محصولات بازارگیر تامین می‌نمایند. همش همجا میبرد پمیدور هست میوه همش سای هم نزدیک حولیکتی میبرد دیگه جاش بود پیوزه میشونیم جاش بود دیگه میشونیم بسیار چیزا همجوری استفاده می‌بریم. در برابر گرمخانه‌های موسمی در ناحیه نزدیک 6 گکتار گرمخانه دائم عمل کننده فعالیت میکند که همه فصل سال در این گرمخانه ها نامگوی زیادی محصولات به بازار رقابت پذیر استحصال میگردد. خواجگیداران به خوبی درک مینمایند که با افزایش دادن حجم استحصال محصولات میتوانند بازار استعمالی مملکت را تمام فصل سال با محصولات با صفت تامین نموده وابستگی استحصالات کشور را از واردات محصولات بیرونه کاهش دهند.
دهند. майдони боғҳои ҳосилдиҳанда дар ин ноҳия 1485 гектарро дар бар гирифта, аз ҳама пештар меваҳои шаҳдбори боғдорони ин ноҳия пешниҳоди харидорон мегардад. мувофиқи маълумоти ба дастомада, аллакай 600 тонна олуи хушсифат ба ҷумҳурии Қазоқистон ва Федератсияи Россия содирот гардид ки аз ин ҳисоб низ боғдорон фоидаи соф ба даст меоранд. имрӯзҳо дар ноҳияи восеъ раванди ҷамъоварии ҳосили сабзавот ҷараён дошта, хоҷагидорон дар заминҳои холӣ кишти пунбадонаро ба роҳ монданд. шарҳи бештар дар гузориши Анваршоҳ Сайдализода. хоҷагиҳои деҳқониву кооперативҳои истеҳсолии ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи восеъ пайваста талош менамоянд ки бо истифода аз боду ҳавои мусоид, интихоби тухмиҳои хушсифати ба иқлими минтақа мутобиқ, тавсеяи мутахассисони соҳа, риояи қоидаҳои агротехникӣ ҳар порча заминро самаранок истифода бурда бо рӯёнидани ду-се ҳосил ба дастоварҳои назараси меҳнатӣ ноил гарданд. дар натиҷаи заҳмати аҳлонаву содиқона имрӯз кишоварзони ноҳияи восеъ ба ҷамъоварии ҳосили сабзавоти баранҷпарваридаи худ аз ҷумла пиёз, картошка, бодирингу помидор, қаламфури булғорӣ шурӯъ намуда аз ҳосили имсола қаноатманданд. 5 гектар замин дорем, 3 гектар пахта, 1 гектар гандум, 1 гектар пиёз. ҳосили пиёза ҷамъоварӣ кестем, ҳосили дуюма пунбадона кишт мекунем. ҳосил бад нест, нағзай, нақстара нисбат ба солига. бо давои имсол нақстар буд, ҳосил нағз аст. меҳнат кардан дар кор, пору, дору сари вақтини ҳосил нағз мешавад. ноҳияи восеъ яке аз ноҳияҳои аграрӣ дар минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон ба ҳисоб меравад ки заҳматкашони ноҳия ҳамасола баҳри рушд бахшидан ба самтҳои гуногуни соҳаи кишоварзӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. имрӯзҳо аҳли заҳмати деҳоти Мирзоалӣ Вайсов, Абди Аваз ва тугараки ноҳия машғули кори саҳро буда ба тоза ва нарм кардани бехи зироатҳои техникӣ, полизӣ ва сабзавот ки яке аз омилҳои асосии фаровонҳосилӣ маҳсуб мешаванд, пайвастанд. дар заминҳои корами ноҳия асосан кишоварзон ба пахтакорӣ майл намуда баъд аз ҷамъоварии ҳосили сабзавоти барвақтӣ низ кишти пунбадонаро ба роҳ монданиянд. ҷамъияти Мирзоалӣ Вайсов 4000 замин гектар замини кора мебошад ки аз ин 2766 гектараш замини корами обӣ мебошад. айни ҳол дар 1400 гектар замин кишти пунбадона кишт карда шудааст. 100 гектар замин пиёз ва 66 гектар картошка. дар ноҳияи восеъ ки заминҳои корами обиаш зиёд аст, кооперативҳои тиҷоратӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ бештар пахта парвариш менамоянд, зеро ин зироат дар бозори ҷаҳонӣ харидорони худро дорад. кишоварзони ноҳия имсол дар майдони 7590 гектар кишти пахта бояд гузаронам. аллакай мо кишти пахтаро ба қариб 90% зиёдтар иҷро кардем. феълан дар заминҳои саҳрои ноҳия нашунамои пахта хуб ба назар расида, коркарди байни қаторҳои ниҳолони ин нав зироат бо маром идома дорад. бо дар назардошти афзалияти бештари пахтакорӣ, хоҷагидорон ҳамасола дар баробари дигар номгӯи зироатҳои кишоварзӣ ба кишти пунбадона низ таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа медиҳанд. дар ҳамаи заминҳои корами обии ноҳия ки барои кишти пахта ҷудо карда шудааст, бо ҷалби техникаҳои кишоварзӣ кишт қариб анҷом ёфта. баъди ҷамъоварии сабзавоти барвақтӣ, хоҷагидорон азм доранд ки дар кишти такрорӣ пунбадона кишту парвариш намоянд. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи восеъ, ахбор. дар вилояти Суғ доираи ба ҳалли мушкилоти мубрами соҳаи чорводорӣ ва паррандапарварӣ бо истифода аз усул ва технологияҳои нав ҳамоиши илмӣ доирӣ карда шуд. гузориши хабарнигорони мо. дар солҳои аввали соҳибистиқлолии мамлакат дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 7 корхонаи паррандапарварӣ фаъолият дошт ки ба истеҳсоли гӯшт ва тухми парҳезии парранда нигаронида шуда буд ва бо пешниҳоди имтиёзҳо давоми чанд соли охир корхонаҳои зиёди паррандапарварии нав ташкил ёфтанд ки ҳоло шумораи онҳо ба 157 адад мерасад ва саршумори парранда ба 5,5 миллион сар расонида шудааст. امروز که در داخل مملکت با تشکیل کارخانه‌های پرنده‌پروری، استحصال و تأمینات خرید پوره در داخل مملکت صورت می‌گیرد، محصولات استحصالی بهره استعمال اهالی پیش بینی شدند. از جانب ساختارهای دخلدار ساحه از جمله اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان، اینستیتوت طب وترینری جهت ایمن نگاه داشتن پرنده از کسلی‌ها، استفاده راه و اصول‌های نو، استحصال محصولات با صفت و زیاد نمودن محصولناکی با راهبران کارخانه‌های پرنده‌پروری، تدبیرهای همکاری، فهمانیدن راه و واسطه‌های ایمن داشتن پرنده و چاروا از کسلی‌ها را عملی می‌نمایند. چنین همایش علمی عملی در ولایت سوغد دایر کرده شد.
мақсад аз баргузории семинари илмию амалӣ дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамгирои илм бо истеҳсолот мебошад. иштирокчиёни семинари илмию амалӣ масъалаҳои соҳавиро муҳокима намуда қайд карда шуд ки ташхис пешгирӣ ва мубориза зидди бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятии парранда аз масъалаҳои муҳим дар рушди соҳа буда амнияти озуқавориро таъмин менамояд. дар ҳамоиши ҳалли мушкилиҳои мубрами соҳаи чорводорӣ ва паррандапарварӣ бо истифода аз усул ва технологияҳои нав дар баробари масъулину олимони академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон, институти тибби ветеринарӣ, кумитаи бехатарии озуқаворӣ, шарикони ҳамкор, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди умариён, мутахассисони ҷамъияти саҳомии мосагрогини федератсияи русия ширкат намуда ва роҳбарони хоҷагиҳо, корхонаҳои паррандапарварӣ, чорводорӣ шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд таҷрибаҳои нави соҳа дар самти парвариш, нигоҳдорӣ, зиёд намудани саршумор, истеҳсоли гӯшту тухми парҳезии парранда, афзун намудани саршумори чорво, гӯшт, пӯсту пашм, шер ва коркард, банду баст ва истеҳсоли маҳсулоти худӣ назару пешниҳоди хешро баён доштанд. соли гузашта 1,200,000 сар чӯҷои якрӯза барои хоҷагоҳи паррандапарварӣ таъмин кардем ва агар талабот бошад ба дигар хоҷагоҳҳо мо дар як вақт метавонем то 50,000 сар чӯҷои якрӯзи хушзоти декалб вайтки таъмин кунем. дар ҳамоиши илмӣ таъкид гардид ки бо татбиқи барномаи давлатӣ дастгириҳо ва имтиёзҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба соҳаи паррандапарварӣ, корхонаҳои паррандапарварӣ самти истеҳсоли тухму гӯшти парҳезии парранда дар мамлакат зиёд шуданд ва қаблан ин навъи маҳсулот аз хориҷи мамлакат ворид мегардид. ҳоло дар дохили мамлакат аз ҳисоби истеҳсоли худӣ таъмин карда мешавад. баргузории ҳамоишҳои илмӣ, истифодаи таҷрибаҳои пешқадам ва фаҳмонидани роҳу усулҳои зиёд кардани маҳсулнокӣ, хушсифат, маслиҳату машварати олимони соҳа ба роҳбарони хоҷагиҳои чорводорӣ, корхонаҳои паррандапарварӣ дар минтақаҳо аз воситаҳои асосӣ буда, аз ин рӯ дар ҳамоиши илмӣ намояндагони корхонаҳои паррандапарварӣ чунин тадбирҳои фаҳмондадиҳӣ, машваратӣ, пешниҳоди хулосаҳои илмиро ба манфиат ва асоси рушди бештари соҳа арзёбӣ намуданд. бо мақсади боло бурдани эҳсоси ватандӯстӣ ва худогоҳиву хештаншиносии донишҷӯёни тоҷик ки дар донишкадаву донишгоҳҳои Федератсияи Русия таҳсил менамоянд, аз ҷониби мақомоти дахлдори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ мешавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Зафар Қаюмзода ва Хуршеди Сайдаҳмад. дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия вохӯрии масъулони сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия бо намояндагони созмонҳои ҷавонон ва донишҷӯёни фаъоли тоҷик ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии шаҳри Москва ба омӯзиши илму касб машғуланд доир шуд. ҳозирин бо ифтихори куллӣ аз рушду пешрафти Тоҷикистон, ҷойгоҳи шоистаи кишвар дар арсаи ҷаҳонӣ ва таваҷҷӯҳу дастгириҳои доимии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ раҳмон нисбат ба ҷавонон ёдовар шуданд. дар идомаи широкдорон вобаста ба роҳҳои мубориза бо зуҳуроти зидди башарӣ, экстремизму терроризм, пешгирии шомилшавии баъзе ҷавонон ба гурӯҳҳои ифротӣ ва тарбияи ҷавонон дар роҳияи худшиносӣ, ватандорӣ ва ахлоқи миллӣ андешаронӣ намуданд. роҳандозии чунин вохӯриҳо ҳамзамон ба боло бурдани эҳсоси худшиносию ватандӯстии донишҷӯёни тоҷик мусоидати бевосита менамояд. ҳоло ҷавонони тоҷик бо дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар донишкадаву донишгоҳҳои пешрафтаи ҷаҳон таҳсили илму касб намуда, дар ин баробар ба омӯзиши таъриху тамаддуни халқи бузурги худ машғул мешаванд. донишҷӯёни тоҷик фаъолона дар чорабиниҳои ҷамъиятӣ иштирок намуда, таҳсили намунавор доранд ва тарзи ҳаёти солимро пеш мебаранд. дар охир як қатор ҷавонону донишҷӯёни фаъол бо сипоснома ва дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. Зафар Қаймузода, Хуршеди Сайдаҳмад, Федератсияи Русия барои барномаи иттилоотии ахбор. дар баробари кӯлҳои созандагӣ дар шаҳри Истаравшан аксияи тозагии маҳал низ пайваста доир карда мешавад. ҳадаф аз роҳандозии чунин тадбирҳо пеш аз ҳама тозагии муҳити зист ва покизагардонии роҳу ҷӯйборҳо аз партовҳои маишӣ мебошад. гузориши Мазбут Бобозода.
شاهراه امنیت بین‌المللی داشته دوشنبه استرافشان خوجان بستان چنار دستاورد بزرگ دوران صاحب استقلالی مملکت به شمار رفته. تازه آزاد نگاه داشتن آن وظیفه مسئولین بخش‌های حفظ محیط زیست شهر و ناحیه‌ها و ساکنان در دو طرف شاهراه مسکن داشته شمارده می‌شود. از این رو هر هفته با اقلام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و بخش حفظ محیط زیست در شاهراه از حدود شهر استرافشان عبور شونده با مسافه 34 کیلومتر کارهای آبادانی سازندگی و سبزگردانی دایر کرده می شود. هر هفته روزهای شنبه و یکشنبه مسئولین و ساکنان جماعت‌های دهات نوفراج، جوکندک، قلعه بلند، قلعه کلان، چارباغ، پشکن و زرحلان، بابل و کلان، داس و پایداس، خلطه‌های پرتاب جمع‌کنی و ظرف‌های آبپاشی و آهک برای سفید کردن تنه درختان میوه‌دهنده و سایه‌افکن در دو کنار شاهراه نشانده شده و فعالیت مفید جمعیتی مشغول می‌شوند. آنها در این برابر ظرف‌های پلاستیکی، خلطه‌های پلی‌اتیلنی و کاغذ و دیگر پرتاب‌های سخت معیشی از جانب راننده‌های نقلیات گوناگون تمری توسط این شاهراه حرکت کننده پرتافته را از دو کنار شاهراه چیده و خلطه‌های مخصوص جمع می‌آورند و با پرتابگاه مخصوص که بیرون از شهر جایگیر است توسط نقلیات کارخانه فری دولتی خواجگی منزلی و کمونالی شهر انتقال می‌دهند. طور ذکر گردید شاهراه از دستاوردهای بهترین زمان استقلالیت دولتی محسوب یافته. فعل زحمت‌های شبانه‌روزی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان شمال جمهوری را با جنوب پیوسته تاجیکستان به دولت یگانه و واحد تبدیل یافت. همه روزه توسط این شاهراه هزارها نقلیات خرد و بزرگ از این جانب به آن جانب و یا برعکس حرکت نموده بارهای خواجگی خلق و مسافران را به منزل می‌رسانند. اما از پستی معرفتی حقوقی برخی از رانندگان واسطه‌های نقلیات گوناگون تمغه که از شاهراه دوشنبه استرافشان خوجان بستان چناق و طور وسیع استفاده می‌نمایند این پرتاب‌ها در دو کنار راه جمع می‌شوند. رانندگان در حالت خوبی سانیتری و اپیدمیولوژی نگاه داشتن شاهراه را از خاطرها فراموش کرده ظرف‌های پلاستیکی و قوطی‌های یک‌کرته استفاده شونده و خلطه‌چه‌های پلی‌اتیلنی را هنگام حرکت از نقلیات به بیرون می‌افکنند که از نداشتن معرفتی حقوقی آنها درک می‌دهد. خوب است که در شاهراه هر هفته کارهای تازه‌گردانی و آبادانی گذرانده می‌شود، اما مهنت حشرچیان را هم باید قدر کرد. از این رو رانندگان نقلیات گوناگون تمغه توسط این شاهراه حرکت کننده را می‌باید معرفتی حقوقی خویش را بلند کرده به قدر آبادی و تازگی دو طرف شاهراه نقلیاتگر رسند. احترام این دستاورد بزرگ دوران استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را به جا آورند. مضبوط بابازاده، عمرجان یوسفوف، شهر استرافشان، اخبار. برای ماندن اکسیه‌های تازگی محیط اطراف و چرابینی‌های حفظ نباتات در بهتر گردیدن فضای اکولوژی و تازه و آزاده نگاه داشتن محیط زیست تأثیر مثبت می‌رساند. با این مقصد در شهر وحدت با جلب ساکنان در موضع‌های معین طبق نقشه چرابینی‌ها اکسیه تازگی و نرمسازی بیخ درختان گذرانده شد. گزارش همکارانمان در این خصوص. با مقصد حفظ و در حالت خوب نگاه داشتن طبیعت تازه و نرم نمودن بیخ درختان کنار راه‌ها موافق طلبات اکولوژی حتمی میباشد. این است که در شهر وحدت به طور دستجمعانه بیخ درختان سایه‌افکن آرایشی و گل و بوته‌های کنار راه‌های اتومبیلگرد از علف‌های بیگانه تازه کرده شده نرم نمودند. اجرای این کارها برای پیشگیری از خشک و نابودشوی درختان مساعدت می‌نماید. همچنین جهتی به طور دائمی تازه و آزاده نگاه داشتن کنار راه‌ها، ساحل دریا و کانال جویبارها اکسیه تازگی تشکیل کرده شد. چرابینی مذکور در دوره سزاوار پیشواز گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی عملی گردید. در این روند پرتاب‌های سخت معیشی از کنار راه‌های اتومبیلگرد، اطراف کارگاه و کارخانه‌ها و منزل‌های استقامتی تازه کرده شدند. کارهای انجام داده شده به خاطر بهتر گردیدن سطح و صفت خدمت‌رسانی انجام داده شده در حفظ محیط اطراف زمینه می‌گذارد. با کارکنان خرد تکنیکی، آموزگاران و خوانندگان بست دوم همه روزه روزهای شنبه از همین کوچه خراسان گرد اطراف مؤسسه تا مجسمه مادر برای تازه و آزاده نگاه داشتن محیط زیست شهر وحدتمان کوشش زیاد میکنیم. وظیفه ما است که ما وطنمان را تازه و آزاده نگاه داریم. البته ما را ضرور است که به مسئله های حفظ محیط زیست، عالم نباتات و حیوانات وضع اکولوژی مناسبت جدی نشان دهیم. این میتواند به بالا برداشتن تربیت اکولوژی شهروندان و کمبودگذارکنی محیط اطراف تاثیر مثبت خود را رساند. به این خاطر مسئولان ساحه کوشش می‌نمایند که در گوشه و کنارهای شهر وحدت گذراندن چنین چرابینی‌های مربوط به حفظ محیط اطراف جهت اصلاح وضع ناگوار محیط زیست و پیشگیری کردن خرابشوی منبع
ҷои он кам кардани партовҳои газҳои гулхонаӣ, тақвияти кабудизоркунӣ ва истифодаи оқилонаи захираҳои обу иқлим, яъне ба хотири наҷоти табиат боз ҳам тақвият бахшанд. дар соҳаи чорводорӣ ба роҳ мондани мубориза алайҳи бемориҳои сироятӣ аҳамияти махсус дорад. Бо ин мақсад дар шаҳри Душанбе ҳамоиши илмию амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи усулҳои самараноки ташхис ва мубориза бар зидди бемориҳои сироятиву ивазононии ҳайвонот доир гардид. идомаи мавзӯъро гузориши хабарнигорони мо. конференсия оид ба ҳамгирӯии илм бо истеҳсолот ва омӯзиши мутахассисони соҳаи чорводорӣ ҷиҳати пешгирӣ ва мубориза бар зидди бемориҳои сироятӣ ва зоонозҳо баргузор гардид ки ба амалигардонии яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар ҳифзи амнияти озуқаворӣ мусоидат менамояд. зимни маърузаҳои худ иштирокчиён иброз намуданд ки дар натиҷаи амалӣ намудани корҳои илмӣ тадқиқотӣ ва татбиқи он дар истеҳсолот олимон ба як қатор дастовардҳои илмӣ ноил гардиданд ки барои ташхиси роҳҳои муосири табобат, пешгирӣ ва мубориза бо бемориҳои сироятиву инвазионӣ ва рушди соҳаи чорводорӣ мусоидат намуд. шӯъбаи биотехнология дар таъризии маводи биологӣ, яъне ваксина ки бар зидди бемориҳои сироятӣ равона карда шудааст, таъризӣ намуда пешкаш гардонанд. асоси пешгирӣ ва мубориза бар зидди бемориҳои сироятӣ ин маводҳои биологӣ мебошад. бояд қайд кард ки аз ҷониби кормандони шӯъбаи биотехнология маводҳои биологӣ бар зидди бемории салмонеллёзи гӯсфандон, бемории сиҳарони чорвои калони шохдор, пастереллёз, бразот ва бемории сироятии плевропневмонияи бузҳоро таъризӣ намуда силсилаи озмоишии онро дар шароити озмоишгоҳ ва ҳам дар хоҷагиҳои чорводорӣ низ татбиқ намуданд. мукаммалгардонии усулҳои ташхис, пешгирӣ ва мубориза бар зидди бемориҳои сироятӣ ва зоонозҳо яке аз масъалаҳои муҳим дар рушди босуботи иқтисодиёти соҳа буда ба таъмини амнияти озуқаворӣ заминаи мустаҳкам мегузорад. олимони институти тибби ветеринарӣ он баромадҳое ки оиди мушкилиҳои ҷойдоштае ки имрӯз дар хоҷагиҳои чорводорӣ аст албатта омода намуда оид ба рафт ва бартараф намудани чунин мушкилиҳо дар хоҷагидорон дар якҷоягӣ ҳал фасл менамад бо хоҷагидорон. дар ҳалли масъалаҳои зикршуда саҳми олимон ва мутахассисони соҳавӣ, пойгоҳҳои муосири таҳқиқотӣ ва истеҳсоли маводи табобатию пешгирикунандаи ватанӣ нақши муҳим мебозад. дар раванди муҳокимаи мавзӯи мазкур бо мақсади рушди соҳа, ташхиси саривақтӣ, пешгирӣ ва мубориза бар зидди бемориҳои сироятӣ ва инвазионӣ, бештар намудани истеҳсоли маҳсулоти соҳа ва таъмини амнияти озуқавории кишвар аз ҷониби олимону мутахассисон тавсияҳои судманд пешниҳод гардид. ҷиҳати боз ҳам бештар ба омӯзиши илмҳои табиатшиносии дақиқ ба риёзӣ ҷалб намудани наврасону ҷавонон ҳамасола дар мамлакат озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат гузаронида мешавад. дар даври ноҳиявии озмун дар ноҳияи рӯдакӣ 256 нафар иштирок намуда беҳтаринҳо ба даври минтақавӣ роҳ ёфтанд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. дар ноҳияи рӯдакӣ даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат ҷамъбаст гардид ки дар он 256 иштирокчӣ байни ҳам сабқат намуданд. дар озмуни мазкур омӯзгорон, донишҷӯёни коллеҷ ва хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия иштироки фаъол намуданд. масъулин зимни баромад иброз доштанд ки ҳадафи аслии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ташкил кардани озмунҳо пеш аз ҳама баланд бардоштани сатҳи саводу маърифатнокии мардум, бедор сохтани шавқу ҳаваси наврасону ҷавонон ба аз худ кардани фанҳои дақиқ, дар оянда таъмин кардани ҳама бахшҳои калидии давлат бо мутахассисони ихтисосманд ва тавсияи доираи донишу ҷаҳонбинии илмиву техникӣ ва рушди илмҳои дақиқу табиӣ дар кишвар мебошад. озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат иқдоми маорифпарваронаест ки метавонад дар ҷомеа таҳаввулоти илмиро ба вуҷуд орад. зеро натиҷаи озмуни солҳои қаблӣ нишон дод ки ин тадбири маърифатӣ тавонист ки таваҷҷӯҳи тамоми қишрҳои ҷомеаро ба китобхонӣ бедор созад. дар даври ноҳиявӣ ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ баргузор намудани озмуни мазкур шароиту имконот фароҳам оварда шуда буд ки иштирокчиён тавонистанд донишу малакаи худро нишон дода ба даври минтақавӣ роҳ ёфтанд. мақсади асосии баргузории озмуни мазкур дарёфти чеҳраҳои нав миёни хонандагон, наврасону ҷавонони кишвар дар самти илмҳои табиӣ риёзӣ мебошад ва итминони комил аст ки маҳз ҳамин озмун нобиғаҳои навро дар самти
фанҳои табиӣ риёдӣ ба миён овард ки оянда онҳо дар илму маорифи ҷумҳурии тоҷикистон саҳми арзанда гузоранд. озмуни мазкур миёни хонандагони муассисаҳои олии касбӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи мамлакат ҷараён дошта, барои баргузории озмун аз ҷониби масъулон тадбирҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст. озмуни ҷумҳуриявии илмфурӯғи маърифат метавонад дар оянда майлу рағбати нафароне ки ба илмҳои дақиқ шавқу ҳавас доранд зиёд намуда ба рушди ин фанҳо замина гузорад. дар ноҳияи дӯстӣ даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии илмфурӯғи маърифат доир гардид ки дар он 380 нафар иштирок намуданд. шарҳи бештар дар гузориши Самандар Шоев ва Искандари Саид. ҳукумати мамлакат барои соҳибилм гардидани ҷомеа тамоми шароиту имкониятро фароҳам овардааст. яке аз роҳҳои ҳавасмандгардонӣ ва рӯҳбаланд гардидани сокинон ба хонандагони ҳамаи зинаҳои таҳсилот ин роҳандозӣ намудани озмунҳои илмиву маърифатӣ мебошад ки ҳадафи асосии он аз худкунии илмҳои дақиқу техникӣ ба шумор меравад. зарурати омӯзиши ин фанҳо дар он аст ки барои ташаккули тафаккури техникиву ихтироъкорӣ ҳамчун таҳкурсии боэътимод ба ҳар фард хизмат мекунад. бо ин мақсад аз ҷониби пешвои муаззами миллат таи чанд соли охир озмуни ҷумҳуриявии илмфурӯғи маърифат роҳандозӣ гардидааст ки василаи хубе баҳри такмил бахшидани сатҳи дониши аҳли ҷомеа дониста мешавад. дар ноҳияи дӯстӣ даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии илмфурӯғи маърифат доир карда шуд ки дар он 380 нафар довталабон иштирок намуданд. даври минтақавӣ 880 нафар хонандагон иштирок намуданд. аз инҳо 352 нафар хонандагон дар даври ноҳиявӣ иштирок намуда истоданд. соли гузашта дар озмуни ҷумҳуриявии илмфурӯғи маърифат дар вилояти Хатлон 2 нафар хонандаи мо ғолиб шуданд. дар шароити рушди баландсуръати илм ба аксари корхонаҳо кормандоне заруранд ки бо технологияи навтарин дар ҳамаи сатҳҳои истеҳсолот кор карда тавонанд. тавре дар раванди озмун мушоҳида гардид, ҷавонон дар истифодаи технологияи замонавӣ соҳиби илму дониш ва маҳорати баланд гардида имрӯзҳо мустақилона ба омода намудани барномаҳои гуногуни компютерӣ гузаштаанд ки ин гувоҳӣ аз майли беандозаи онҳо ба ин гуна фанҳои шавқовар мебошад. баҳри ба таври шаффоф сурат гирифтани раванди озмуни мазкур тамоми шароити зарурӣ фароҳам оварда шуда аз ҷониби аъзоёни ҳакамон назорати ҷиддӣ ба роҳ монда шуд. аз иштироки фаъолонаи хонандагон эҳсос мегардид ки баҳри сазовор гаштан ба ҷойҳои ифтихорӣ омодагии ҳамаҷониба дидаанд. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи дӯстӣ, ахбор. ҳангоми истеҳсол ва хариду фурӯши молу маҳсулот риояи талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрии техникӣ аз тарафи истеҳсолкунандагону савдогарон ҳатмӣ мебошад. дар ин кор нақши мутахассисони соҳаи стандартизатсия ва метрология ҷиҳати ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон муҳим дониста мешавад. Дилшод Ҳакимзода дар ин хусус гузориш медиҳад. дар шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи кормандони соҳаи стандартизатсия ва метрология ҳамоиши назаравӣ дар мавзӯи нақши стандартизатсия ва метрология дар рушди саноат ва иқтисодиёти мамлакат баргузор гардид. дар ҳамоиш муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Усмоналӣ Усмонзода, намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагони вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, саноат ва технологияҳои нав, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, кишоварзӣ, энергетика ва захираҳои об, кумитаҳои бехатари озуқаворӣ, сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, рушди сайёҳӣ ва олимону коршиносони соҳа иштирок намуданд. ин барои истеҳсолкунандагон, барои соҳибкороне ки бевосита ба истеҳсоли молу маҳсулот машғул ҳастанд, барои истифода бурдани стандартҳои миллӣ, стандартҳои байналмилалӣ ва стандартҳои байнидавлатӣ як такони ҷиддие хоҳад дод. ва имрӯз замоне фаро расидааст ки мо бояд пурра аз низоми стандартҳои байналмилалӣ корбарӣ намоем, дар татбиқи онҳо дар корхонаҳои хусусӣ, корхонаҳои давлатӣ кӯшиш намоем ва кӯшиш кунем ки сатҳу сифати истеҳсоли молу маҳсулотамон дар бозорҳои дохилӣ ва дар бозорҳои ҷаҳонӣ рақобатпазир гардад. дар кори ҳамоиши назаравӣ мавзӯъҳои саҳми стандарт дар татбиқи барномаҳои давлатӣ ҷиҳати рушди иқтисодиёт, саноат, энергетика, кишоварзӣ ва тандурустӣ, ҳамкориҳои Тоҷикстандарт дар самти ҳимояи бозори истеъмолӣ аз воридшавии маҳсулоти пастсифат ва хатарнок, таъмини ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, дастгирии соҳибкорӣ, мусоидат ба рушди сайёҳӣ ва содирот ва раванди омодасозии мутахассисони соҳаи стандартизатсия ва метрология мавриди баррасӣ қарор дода шуд.
هر یک مال و محصولاتی که به جمهوری تاجیکستان وارد میشه یا که مال و محصولاتی که در جمهوری تاجیکستان استحصال میشوند باید که به طلبات رگلامنت تکنیکی جمهوری تاجیکستان جوابگو باشند. همچنین آگنتی تاجیکستان برای دستگیری کردن صاحبکاران وطنی همچنین کم نمودن مانع‌های تکنیکی در کارهای سرتیفیکاسیونی یک قطار کارها رو به سامون رسانیده است. از آن جمله تعیین نمودن استانداردهای کشاورزی، تعیین نمودن استانداردهای تجارتی برای صادرات مال و محصولات وطنی کارهای نظارت به سامون رسانیده است. اگر هر قدر رابطه و همکاری ها میان مقامات و اداره های دخلدار در مملکت زیج برآ مانده شود و از فعالیت همدیگر باخبر باشند، همان اندازه در رسیدن به هدف های سیاست حکومت مملکت موفقیت به دست می آید. سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی محض با مقصد تامین ولایتی قانون و تحکیم معرفت حقوقی جامعه اعلان گردیده است. در اکادمیای علم‌های کشاورزی تاجیکستان در رابطه با اعلان گردیدن سال معرفت حقوقی همایش برگزار گردید. گزارش همکاران ما در این خصوص. با مقصد بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان، ترغیب ارزش‌های دموکراتی و پیشگیری از خطر و تهدیدهای زمان معاصر در شرایط زود تغییر یافته اوضاع جامعه جهان، سال 2024 در مملکت سال معرفت حقوقی اعلان گردیده است. در دایره عملی سازی این تدبیر مهم در اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان همایش دایر گردید. تأکید گردید که آموزش قانون‌های عمل کننده و در دایره آن فعالیت نمودن امکان فراهم می‌آورد که قشرهای مختلف جامعه به ارزش‌های حقوقی و اخلاقی و معنوی بیشتر مراغ ظاهر نموده فعالیت خیش را در دایره مقررات قانون‌های عمل کننده براه مانند. ابراز نظر گردید که چنین همایش‌های علمی و معرفتی منتظم در تمام زیرساختارهای اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان دایر می‌گردد که برای باز هم بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی کارمندان، تأمین ولایت قانون، تربیه آنها در روحیه رعایت طلبات‌های قانون و احترام به آن، ترغیب ارزش‌های دموکراتی، رعایت حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند و احترام به دولت و ملت نقشی مؤثر می‌گذارد. در دانشگاه ملی تاجیکستان همایش جمهوریوی علمی نظریوی در موضوع مکانیزم‌های مالیوی و قرضی تطبیق هدف‌های استراتژی جمهوری تاجیکستان در حوزه تشبس‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برگزار گردید. تفصیلات بیشتر در گزارش نوبتی. در دانشگاه ملی تاجیکستان همایش جمهوریوی علمی نظریوی در موضوع مکانیزم‌های مالیوی و قرضی تطبیق هدف‌های استراتژی جمهوری تاجیکستان در حوزه تشبس‌های پیشوای ملت برگزار گردید. در چهاربینی نمایندگان ساختارهای دخلدار جمهوری و استادان و کارمندان دانشگاه اشتراک نمودند. راهبریت دانشگاه در افتتاح همایش از سیاست امروزه حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مملکت یادآور شدند. طور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وابسته به این تاکید نمودند نظام مالیوی بانکی کشور همچون عامل مهم رشد اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان باید به افضلیت‌های کشور و با منفعت جامعه روانه شده برای با سرمایه تامین نمودن ساحه‌های واقعی اقتصادیات، هوسمند گردانیدن صاحبکاران و تاجران و عموما بلند برداشتن فعالنوکی اقتصادی در جامعه، تشکیل جایهای کاری و حفظ اجتماعی اهالی خدمت نماید. پیشبرد عاقلانه سیاست مالیوی و معتدلی آن در همه دور و زمان‌ها عامل اساسی استواری دولت میباشد. یکی از هدف‌های اساسی استراتژی جمهوری تاجیکستان امروز صنعت‌کنی با سرعت به حساب می‌رود و ما دیده ایستادیم که با دستگیری‌های بی‌واسطه و تشبس‌های بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امروز مسئله مالیه کنونی با واسطه تشکیلات‌های قرضی، با واسطه قرض‌های گوناگون، با واسطه اینسترومنت‌های مالیوی و تمام ساحه‌های خارجی خلق مملکت راه اندازی گردیده است که این یکی از راه‌های ثمرناک تطبیق کردن هدف‌های استراتژی دانسته می‌شود. همزمان در همایش برآمد کنندگان در موضوعهای تفکر گئوگرافی و نقش آن در فضای مناسبت‌های ژئوپلیتیکی، نظام اندازبندی صاحبکاران انفرادی و نقش آنها در اقتصادیات کشور، راه‌های گسترش سوادنوکی مالیوی اهالی و تاثیر آن بر رشد فعالیت تشکیلات‌های قرضی، رقابت‌پذیری اقتصادیات، عامل‌های تاثیر و سمت‌های بلندبرداری برآمد نمودند. جهت آموزش زبان‌های خارجی در مؤسسه‌های عالی تعلیمی و مرکزهای زبان آموزی شرایط معاصر فراهم آورده شده است. این امکان می‌دهد که ساکنان بخصوص جوانان و نورسان در داخل مملکت دلخواه زبان را از خود نمایند. یکی از چنین بازه‌های تعلیمی برای آموزش زبان‌های خارجی دانشگاه آموزگاری تاجیکستان میباشد که در تربیت متخصصان سهم نظررس دارد. گزارش خبرنگاران ما.
давоми солҳои соҳибистиқлолӣ барои баланд бардоштани нақши ҷавонон дар ҳаёти ҷомеа дар муассисаҳои таълимӣ барои илмомӯзӣ бахусус омӯхтани забонҳои хориҷӣ ва технологияи муосири иттилоотиву коммуникатсионӣ имконияти фароғ фароҳам оварда шуд. дар амалӣ шудани ташаббусҳои созанда дар ин самт аз ҷониби ҳукумати мамлакат тадбирҳои зарурӣ марҳила ба марҳила амалӣ карда шуд. ин нукта дар донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ зимни баргузории конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ амалӣ дар мавзӯи масъалаҳои мубрами забоншиносӣ, тарҷума ва методикаи таълимии забонҳои хориҷӣ иброз гардид. дар конференсия раёсати донишгоҳ, омӯзгорон ва ҳайати васеи донишҷӯён иштирок намуданд. ба таъкиди иштирокчиёни конференсия афзалият додан ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ талаботи замони муосир аст. дар ҷаҳони муосир ба бозори меҳнат танҳо мутахассисоне роҳ меёбанд ки дорои донишҳои замонавӣ махсусан забонҳои хориҷӣ бошанд. дар ҷумҳурии тоҷикистон мутобиқ гардонидани барномаҳои давлатӣ дар самти омӯзиши забонҳои хориҷӣ махсусан русӣ, англисӣ талаботи замони нав буда барои ҷавонон ояндаи дурахшонро фароҳам меорад. сол ба сол раванди таълим дар муассисаҳои олии кишвар беҳтар гардида ҷиҳати ҷалби донишҷӯён ба аз худ кардани забонҳои русӣ ва англисӣ эътибори ҷиддӣ дода мешавад. иброз гардид ки пешрафти ҷомеа ва рушди босуръати илму технология дар ҷаҳони муосир донистани забонҳои хориҷиро талаб мекунад. имрӯзҳо дар мамлакат барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ имконияти мусоид фароҳам оварда шудааст. омӯзгорон таъкид медоранд ки имрӯз дар муассисаҳои олии мамлакат барномаҳои таълимӣ ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ гардонида шуда истодаанд, вале то ҳанӯз сатҳи забондонии донишҷӯён қонеъкунанда нест. аз ин рӯ донишҷӯёнро зарур аст ки ба масъалаи омӯзиши забонҳои хориҷӣ алахусус русӣ ва англисӣ таваҷҷӯҳи бештар намуда аз шароиту имкониятҳои фароҳам буда мақсаднок истифода намоянду роҳи ояндаи дурахшони худро боз намоянд. 25 май нахустин маротиба рӯзи ҷаҳонии футбол ки бо ташаббуси президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ тавассути қадномаи маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардидааст дар шаҳри Душанбе, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ бо шукӯҳи хос таҷлил карда шуд. солҳои охир соҳаи варзиш аз ҷумла варзиши намуди футбол дар Тоҷикистон рушд намуда, футболбозони дар мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалӣ бо маҳорати баланди варзишӣ шарафи давлату миллати худро ҳимоя мекунанд. дар доираи таҷлил аз рӯзи ҷаҳонии футбол дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат чорабиниҳои гуногуни оммавӣ варзишӣ доир карда шуд. гузориши хабарнигорони мо. бахшида ба рӯзи байналмилалии футбол дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ чорабиниҳои гуногуни варзишӣ доир карда шуд ки дар он масъулини мақомоти маҳаллӣ, варзишгарон, ҷавонону наврасон ва дигар дӯстдорони футбол фаъолона ширкат намуданд. масъулини ноҳия бо ёдоварӣ аз пазируфта шудани пешниҳоди президенти ассотсиатсияи федератсияи футболи Осиёи марказӣ ва президенти федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷониби Созмони милали муттаҳид оид ба эълон ва ҷашн гирифтани рӯзи байналмилалии футбол иброз доштанд ки воқеан ҳам бозии футбол дар баробари нигоҳ доштани саломатӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим ҳамзамон ба дӯстиву муттаҳидии аҳли башар мусоидат мекунад. баҳри таҷлили сазовор аз рӯзи байналмилалии футбол бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ миёни дастаҳои футболи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва ташкилоту муассисаҳои ноҳиявӣ мусобиқаи футбол доир карда шуд ки баъди рақобатҳои зиёд тимҳои футболи шӯъбаи маорифи ноҳия, ҷамоатҳои деҳоти Каленин ва Қадриддин Ғиёсов ба даври финалӣ роҳ ёфта баҳри идомаи рақобат ва ба даст овардани ҷоми мусобиқа вориди майдон гардиданд. бозии футбол иммунитети шахсро мустаҳкам карда эҳтимолияти мушкилот бо рагҳои хун ва мушкилоти дилро кам мекунад. гардиши хун инчунин сершавии оксигени баданро беҳтар карда равандҳои мубодилаи моддаҳоро дар организм ба эътидол меорад. дар вазъияти муносиб бозингарони беҳтарин ва дастаҳои ғолиб бо сипоснома, медал ва ҷоми мусобиқа қадршиносӣ гардиданд.
дар заминаи дастгириҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон, раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ ҷиҳати рушди варзиш бахусус футбол тадбирҳои зарурӣ андешида шуда ҳамасола дар ин самт шароити созгор фароҳам оварда мешавад. Футбол аз намудҳои варзиши сабук ва дӯстдоштанӣ ба шумор рафта баробари дигар риштаҳои варзиш байни ҷавонон алоқамандии хешро пайдо кардааст. Ҳамин аст ки сол аз сол иштироки ҷавонон дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ зиёд гардида ба ин васила нуфузи мамлакатро дар арсаи ҷаҳон муаррифӣ менамоянд. баҳри рушд ва оммавият касб намудани бозии футбол бо иқдоми варзишдӯстонаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Кушониён низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида давоми як моҳ аст ки мусобиқа байни кормандони корхонаву идораҳои давлатӣ барои дарёфти ҷоми раиси ноҳия идома ёфта имрӯз ҷанбаст гардид. зимни баргузории ҷанбасти мусобиқаи мазкур масъулин ба иштирокчиён баҳри нишон додани маҳорати хуби футболбозӣ изҳори миннатдорӣ карда бозии футболро ҳамчун василаи ташаккули тарзи ҳаёти солим мустаҳкам намудани дӯстиву бародарӣ маънӣ дод намуд. зикр гардид ки шароити фароҳам гардида дар соҳаи варзиш ба ҷавонон имкон медиҳад ки дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ ширкат варзида ба дастовардҳои назаррас ноил гарданд. мавриди зикр аст ки баргузории чунин мусобиқаҳои оммавии варзишӣ барои боз ҳам ҷалб гардидани ҷавонон ба ин риштаи шавқовари варзиш мусоидат хоҳад кард. эълон гардидани 25 май ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ алал хусус варзишгарони тоҷик дастгирии ҳамаҷониба ёфта баҳри боз ҳам рушд бахшидани ин намуди варзиш тадбирҳои самарабахш роҳандозӣ карда мешавад. тавре иттилоъ дода шуд дар ин мусобиқа 10 дастаи футболбозони ноҳия иштирок карда байни ҳам сабқати солим анҷом доданд ва ҳар яке аз онҳо барои ба даст овардани ғолибият талош намуданд. дар натиҷаи ҷанбасти мусобиқа ҷоми раиси ноҳия насиби дастаи ғолиб гардид. дигарон бошанд бо сипосномаву ифтихорномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. бахшида барои ҷавонони Тоҷикистон имрӯз дар варзишгоҳи марказии шаҳри Истаравшан чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон байни тимҳои Истаравшани шаҳри Истаравшан бо тими бахши шаҳри Бохтар дар лигаи олӣ ба вуқӯъ пайваст ки дар доираи пешниҳоди раиси Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ шавқовари диданӣ доир гардид. пешниҳоди президенти Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ раиси Федератсияи футболи Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ вобаста ба эълони рӯзи ҷаҳонии футбол тариқи қабули қатномаи махсус از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته شد و سنه 25 مای همه ساله در سراسر جهان روز جهانی فوتبال تجلیل می‌گردد. با اندیشه ورزشکاران و فعالان جامعه شهروندی شهر استراوشان قبول این تشبث محترم رستم امامعلی در سطح جهان بار دیگر مملکت ما را همچون تشبثکار اقدام‌های نیک معرفی کرده در آینده برای رشد ورزش و تربیت جسمانی دوستی و رفاقت اهالی سیاره مساعدت می‌نماید. جهانی‌شوی این نمود ورزش و تجلیل روز جهانی فوتبال را که با پیشنهاد پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی قبول گردید. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، کل ورزشکاران و فوتبالبازان همه زینه‌ها و ساکنان کسب و کار گوناگون شهر استراوشان صمیمانه دستگیری کرده امروزها با بنیاد ورزشگاه‌ها و تالارهای ورزشی شغل می‌ورزند. ورزشگاه مرکزی شهر استراوشان تعمیر گردیده و امروز اجازه کلی برای اشتراک دسته استراوشان در بازی‌های خانگی بین دسته‌های لیگ عالی اجازه داده شد. در این میدان سبز هموار امروز نخستین مسابقه خانگی تیم فوتبال استراوشان شهر استراوشان در لیگ عالی با تیم ورش شهر باختر برگزار گردید که آن را زیاد از 15,000 نفر مخلص با شوق و رغبت تماشا کرده در این سبقت صاحبان میدان با حساب 2-1 غلبه دست آوردند. در حالت خوبی تکنیکی نگاه داشتن آن از مسئولین دقت و اعتبار خاصه را تقاضا می‌نماید. در مجمع با پیشنهاد پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی اعلان گردیدن 25 مای همچون روز جهانی فوتبال را ساکنان کسب و کار گوناگون صمیمانه دستگیری کرده کوشش بر آن دارند که جهت سالمی جامعه ساحه ورزش و علاوه خصوص فوتبال را همه جانبه رشد بخشند. 26 مای در سمرقند مراسم قرعه‌کشی دهمین مسابقه چمپیونات جهان اوید به فوتزال برگزار شد که از 14 سپتامبر تا 6 اکتبر در ازبکستان برگزار می‌گردد. بر اساس نتیجه قرعه‌کشی دسته منتخب تاجیکستان در گروه با تیم‌های پرتغالیا، مراکش و پاناما بازی می‌کند.
خوب بیننده‌های عزیز و گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان. خیر، سلامت باشید. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 28 майи соли 2024 ошно месозем. агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки шабонарӯзи оянда дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат меборад. вазъи ҳаво дар ғарби вилоят шабона 5-10, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят шабона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм, рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат борида раъду барқ ба амал меояд. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 16-21, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 9-14, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борон борида ба амал омадани раъду барқ ва боридани жола аз эҳтимол дур нест. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 12-17, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13, рӯзона 13-18 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар назар буда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳ муддат меборад. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 13-18, рӯзона 24-29 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12, рӯзона 15-20 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда рӯзона борони кӯтоҳ муддат меборад. вазъи ҳаво шабона 16-18, рӯзона 25-27 дараҷа гарм мешавад. бинандагони азиз, ба шумо тансиҳатию хонаободиро орзумандем. хайр, саломат бошед.